Asem Mpe Nipa na enipa no a ena kwatwi wodwone ede ema ne ho yi wobofo mihu yanka so ani aduro wodofo ma meka jo na nwumre mihu yanka ani aduro mihu yanka eye kasa bi ahwe na ma wabrabom efiri se mihu yanka bia ne wadi nkunimdie ba debi hwede obofo wakwakoye hwede obofo wakwakoye afa kura de udi uti na agi akyerema eno aya asem foforo eno ti wodasani bia wo wiase a wo hwe na brabo yie na won konkotwe wo dwonne emfa ma no ema ho asotwe ensai ema ne so adigade abakade kumasi jom Asem Mpe Nipa Jumade ena sabre yadru so no so ba pa sima edu emienu na bronya bosom ye toso ensia no ne da etoso aduenu enene 20th June 2023 krupo twadia po ba se yadom ayabiafo no akasa ena boss adai wo tetetu ama no homene so bafo bonitabam wonam soro wonam form Asem Mpe Nipa Sompa Asem Mpe Nipa no kumase Asem Mpe Nipa no di asanteman ajatum Ghana mai ajatum ewiase afa na nyina ajatum afai na yaba yama ye homene so papa efri nonso brem ekopim nondu po bobo pata bribri ewo kumase enya asem ketwa ade sesei na nwunu jodia ye maame mo mufri dwomu ko nyina wo bi e kan ho efri se Asem Mpe Nipa yama ye homene so enya asem ketwa kra dwumadie batu omura samwanka odifo pokobra David wagina adwa ohene yire maame yabua akua esuama bronya abrewati abatene ka wo dwumadie we so bama wusu kankan chief executive producer nada Roma ena dwumadie wahyehyɛ no kama ne anya bidi ato proso ne apaso na yebetu ne srani abasa ne asuamu ade na ababeboa adehia ewa brochire ene Ghana mam enyina anotini aka sɛ social media handles Facebook and YouTube no eye adwuma ekoba jese sempre mo bema eka producers no sa ena nana ya mensa abrampa watafrija eso eka producers no na uko MC a Buffalo Soldier Bama 10 gram one wafe no na medical kase say kwa akon e wotara media company abrante we no wono ne de ni begina akono efiri se kro bia sante kotoko se de onim to na duru ba bia de ni gina kire ponso eno ti no sa Buffalo Soldier no so hunu ni pabanya wo so wo yie na obeto obuase apagya uti ansa na ware nanim efiri se osi wa no ano de papa ima ewo MC aho omo ba adwuma sa ena nana yawo omunyina ekajagum said Asem Mpe Nipa ebefa ne tuma pa na wode efra Sompa de Rashford ono so eka ho wo ba Asem Mpe Nipa chidom enya asem ketwa kra uko TV no so a David ewo ho a omo adawroma ena bono nwotwe a ye bebo ede ewura TV no so kofro bofu mpa be ma so ketwa me yiprebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo me ena meti adwam nam de Asem Mpe Nipa ekobbo hye asase so na ene ka kire obi na obi so enka kire obi se enanya asem ketwa ene hey kokote di baby be pam cheche na anwumre eno ti no obi antamu chuku efiri se set na ye ma ene set no aboma train no so no se die train no duru baby ano ni so ni sitie no so oni akoma untumi entie train no so ayema chukuchaka no so eye djuma na ene no ye ka obi bia se chaka dum no se die July no awon womu no mema nto mo bo ase na ama no mema empesa akasa no ene na amanfo busame ye no Oforisuo kasa we di ogam se ani nyina ka ho na eso ai omra samu pom te sei ajo mpacho me ho ye na so dia ka ni aya enche ya tifu nyane awefo ane no minim obakaza makono mi sleeping tablet bi wanikum enti ati Oforisuo odidi aduane nakura na ayi na mdi yo anopa no eguemi akakaka no nye no amse wa hyeda na usua de me ankasa no enno ye me ade beche me ye one night kakra okay so Bible me atase nye ene honam ni moja na enya eduba bia ni pa na ana me pese no kwa nka meka ne ya jese eba ni se ya
Beba Joanna Wofrana. Ale kwamna Asem fro. No, say Oden ho ba. Ose de. One no see interpret bi. Bla fesi one. Okay. Wo bema. So no so bompa ye. Debi. Oh, ofosu pa. Omro bompa ye. Onu bompa de ono ye ba jo bompa ye debi. Kwaku ye mayi na frim. Ye woni pe bi o bompa ye. O kwabra man no bra. Be do so. E do omro bompa ye. O bompa ye say. Debi aso wan na bompa ye. Omro bompa ye. Misi omro bompa ye ye so de na jo 10. Ohu de ye. Misi omro bompa ye. Misi omro bompa ye opa. O me kasa. O bompa ye. Kwaku na ya so le tambe na bompa ye no. Me. Oh, at times me crada. Na time I am tired sorry at 3 o'clock. Ai, enye no pass. A bompa ya man bo be 6 o'clock. Okay. Nti ya dey betching 6 no. Mfanse 6 ne ko na na fin na mani. Nti de Nyankopon aka no. Oda se ne bia ntimi ntitim. Se obi ye ne ho se bo na bompa ye. Obi wiase nyina mpa ne de ya. Nti o de emfa man why? Na sinia wie ye no. Ene ho chale. E wiase no. Dem se o gina ho no wie na edan. Wa wiase. Na monhwe makom na nyemu ntade. Oh, we. Se sa no man ye de ko heaven de a ke nyina ye be hu. Oh, ya men kasa sa. So de ne ho aba. Dabi o. Say I start. Dabi asem no. O kasa. Who do we face? Be be Friday. The program de be be Friday. Oh. What's a Friday na Friday. Every Monday we me de kwasem. Me no omra nante kakra. Ombro da. Me nkase bia wo odat se bia. Wada no oda. Ombro da. Ana da wona so no no wose. O me no wadada. Ha? O me no wadada ba ko. Me ada omro pa be tena studio wa. Na wona ni kum no. Na ni tie mienu anadwo no. Na ni tie mienu. Ese me tie mienu na se ma ware. Na so ni tie mienu dada. Ese me tie mienu dada. Ayu. Kwa me se me tie mienu dada. O ba fa sini enko. And the frame. Fa me se me tie mienu. Bla. To boss. With the heart tete. To boss say. Baby nyami sira ono. David tie. Meta yen twa intro kaka. Me. Tie kwam na jai. Asem me na. No, with the one. Mama onyi one dey ban film. Mama Me tie mi ensa kwa na me titu. I'm on for real. Oh. Also what you mean? I'm on for na re no. Catch up some kwa YouTube. Catch up some kwa. Okay. Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Facebook no YouTube no omra samwa so wasem bi kafo di for kwabra ho enya asem keto ba YouTube no Sompa TV subscribe na share na am foforo hwe bi wotie bi kwaku flow no yode ebi nka ho da ye no how na no okay David woni oh mama nkasa o mompaye ye vampaye wo mate ana feso no mien no kwa maja metie nan sese o tie nan etika se fusi se wona ati mejitum atefo mesra o omo be contract me so me de bitu hoyi obi no jam ye di fo mompaye omo no wo be te omo asem bia o contract me so ebu etro no wo ba omo no amra agba o trota o asem foforo bi o ho ana oh asem foforo nke bebre o Sem Osei oni me nanam. Obeso me nanam. Onimo. Onimo nanam sa. Me ni. Oh, anya ne sa. Ona wonim no kwa beso. Me. Omo mpaye. Me ne kwamra ekohia wo. Ye ne amia me nwa pani Kofi Dwuma nko ana. No to ne baby din. Okay. Ana ye friend say me nwa Kofi Amponsa. Ne yeti ne kam. Na ye pon ya ye ba ne kwan no so no. Nkomodie mu no. Ana na wo ka wodifo na so be kaya so ka chem se ba bi na wo penti wo da bi ama kwamra anyam ye hu fi wa wo be kai ye nam kwan no so aye ko na o de ma bro atiamlem kakra okay na ye host na na wo ka sembi na no nkrofo bi ba so mbe pe buffalo krare na wo yusu we de bi no bia pe ba ne ho enika obi anso pe so ba wo bi ofosu hwe ya na kan sem bi fa buffalo ho a no be ma tentega be ma ho fefo me sew pi be ma ho fefo ni frim
Mawie. Adentia. We dem see. No ni buffalo wa. Me na mo fa no. Wo si be ma won fa fo. Je wo free poko am na so buffalo so. Me si me na mo fa no. Na buffalo wa yo dey. Am fo amansa me pehwe. Amansa me. Okay. Jumadi we Asem Mpe Nipa de asanteman agiatum na ene afutu semua ya de ebrew enne no ka kire obi na obi so enka kire obi na ansana no ma mitia mpom te sei Ofoso nyame adome ho ye nteto aso bibia boko de yenkonko yenim ma mitia se yenkonko yenim kama ene asem ya de ebrew afutu sem no eti asem ene say the story can be changed. The story can be changed, or the story can change. Now, me catch you say, the Lord can change the story. The Lord can change the story. The story can be stick. Yes, sir. The story can change. So what they say no. And story be anadi o hobi beti masisa. Okay. Enuti enodifo de abatwi mu amamono the story can change. Na me catch you say ewiase nyina no wobia wode wodano. Sa obi nye Mozramini a obi eye Christian. Obi su go se de sa na obi so esom nananom. Na ne nyina enkamfu ano etwa ebesi basayi adom ankasa so enunti obia ni wa obetumi akwati krupo twedi ampon enunti no se bibi betumi asesa agese krupo twedi ampon no akasa agese wono na bam wonofo eduru baabi a hwe abusua wufiri mu eduru baabi a se ye ka busua no hwe baabi a wufire hwemu nyoma ewom ani mu nipa ewom eduru baabi a busua wufiri mu no hwe aduane po a wudie hwe eduru baabi no na omanfo bi wodi akaton ansana watumi akọ school anopa na hwe se kuro kitwom wudi akaton ani makoshirawa ansana wako school sai na wakoma ho ebeye wo eduru baabi a ye maame mu omo brepa wa adwadiem ansana eduru baabi kura no a wo mu ahwe wo mu ma sai ye kamo brofo pa dia na ka busua me firi mu de ana busua wo firi mu de na ka wo ka ho eduru baabi a so okohwe baabi a ye maame nom ete ewo kagetia mpo so okohwe baabi a ye maame nom ete ewo tachima dwom so okokade ekohwe baabi a ye maame nom etete edidwa ukomi kroma santima mpo wukuada ekohwe baabi a maame fuo bi etete a empo so omu ekodwa de ya na ye mawro se eduru baabi na wo na mampo kwa no so ema wo firi kumase na wo kọ agunadwa mampodwane adwiradwa no kaya omotete so no se ebo potuo mu a wanhwe ye omobetumi ahwere wo nkwa enso ye maamenom etumi eya no kakra anu ti wodofo me ka kire wo se de obetumi asesa abrabọ no eye nyankopon enkuto wono ene sebra sesafo wodofo se ye kam obrofo pa dia se ye ka awroho pa nipa edia sani abusua me firi mu ankasa pa de uyi firi mu a ana se ukwati a enye efisa na abusua num awroho ye papa eduru baabi no se ye ka mobro pa de na eduru baabi kura na me de me ho eye mfato ho a Osei Aboagye na me mobo ye papa eduru baabi kura no a me ma me firi mu no na mani ayen tonto saa na obi so be kai ne maami wo obi be kai ne papa wo ena anwumre yi efiri se na ne maame ana ne papa ayo obofo a wodi na yaw na etuo eka no edie bei ena obedie enu tie na anwumre se wo ye mobroni na wadi awroho a de obetumi asesa brabo no
ekuto eye krupo twedi ampon odofo enu ti se mekante onanwumre se wo bebo abrabo papa wo beja krono no no waja adwamammo no se sayo ebam na so so betra wiase amamu ayode na se wanfa adwempone wanfa nantitwitwa na empo krono a mekan animu adwaman no se wo sesaw ho a yakopon wo ho kwan se wo hyirawo abribia wonafo se wo kwatwere sem ni mu a abra na Yesu Kristo ene asuafo no enam no eduru baabi Peter ka se don be ma ye ne wanante azu yenya hwe wo se samu sem wadaje na semu di mi krupo twedampo achi a ene pa ewo wiase emprepren ene ewiase a ebeba nyinada mu benya bi efrise se mo ne menante a mo se mo adaje kra wodafo na nwumre di amane ene wo haw be pa na wonamu ede ba tete sampa na wonamu meka cho na nwumre se wo ko na chi enkunimdie ho yehwe Job amani hunu wo hunu ye obi beka se na Yesu Kristo kura na Yakopon no na nadamfo pa ana ne yokopa ani Job na eden ene o mane kwa huhiehiem wodafo yemusa se wo kona chi no Job edinkunim eno ti no emfa ho ene amane a wonamu emfa ho ene awrahu a wudie emfa ho ene apinisi a wudie se Yakopon obamu enanwumre ya ubeye nkunimdifo eno ti me ka kire wo se ansa na nyoma betumi asesa ma wabrabomu no yemfa ye ho ento krupo twedi aponso efrise the Lord can change the story de wonamu nyina no shebre sesafo no ankasa ene betumi asesa no ede amawo odofo esu a wusu nyina Yakopon ne betumi abepa wani woni su emfa wo ho entu nipa so enipa betumi eduhwambo the story can change osuna wusu no ebeduru baabi ebeya osede unim woma ye papa yakaso obia ben no okọ school abo ben na so yemusa se school fees no eye dai ena wutua efrise wo ye janka wo maame awu wo papa awu wan ena etua mawo wo bofo na wudi na yaw no ene etu aka no do de ba wiase no sabre won na ekro no de na wo free school ba wo watade gunu so no ene wono so na agya wo kwa asamado no wan ena etua school fees na mawo eno ti wantade a wo hye nyina no wan ena eto ama wo na so me ka che ona nwumra hye unkuran se enwoma betumi asesa mawtia se aware no ebetumi abaso na wanya sika ade awade a shebre sesafo no woni ewurade eno ti yama yani ena krupo twedi amponkuto so na yama yu anya yu na ye nokure enso anya dwuma efrise se ya de ho atu krupo twedi ampon ba se yi adom so na se agitum se onukuto ene tumi esoma ne doba Yesu Kristo ema no beche yenkwade a dako ye beda asode no na wasesa ye shebre ama yenso ya yinkunimdefo eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo ena me de afutu semoi ede ebrewo abrewatia Oforisuo be ma yedase enenso de wode abre no yenchia yetiefo enyina na enenso de wode aba no bibia ni ho a ewiase owe no eye permanent sede asetena na se ewiase ade bia sitie bia no ensachraye ebetimi aba na enese ye hwe ye mpotem ha se nom sede ewie mu se ye na ensachraye dodo na ena esimu
onse o ma na se ewie mu ayekusu ewo ho ase ewie na ebo ewo ho ase baabie mu na baabi nso so ate ni nyina e kire ye se abrabom no saa na enema esitie enema betimi aye achiwacho kakra enema betimi aye kesene kakra enema bi nso betimi aye se de asai kra no nanso se ne awusika ye no obia ne baabi ani gidie ewo ya Kristofo na ye gye Nyankopɔn die ne de ye ka cho se bibia nkachi ema ebran koye oduntuni bi kana se waseta mon koyo bibia nkachi ma wo Yesu ti ase de eye den na nkunim de beba se no nsia bomprenu de a ebia de dinkan no obre enim de etoso bienu no wonso de ebeba ofoso be Maria se ewe no de bia ya na meka se saa asem we se senka me de obi ye mfato ho pa ma na ye ya eye me ye bo asia ma me te hase no mu mi ntimi fo obi ankoye mfato ho se rabbi bu ma Joseph Krampo dia oyeye ofra fiase ekoye prime minister ono ana aduane ho ahia wone na busua chire no na wonom eda ohia mu ni ade no wonom a omuton no ni ade no nyina chire wo mu sa ba ne ho ebe pa aduane enam ne nsa so nti no dodo na nsa kɔ wonom ano meti ase no me na wo bo eye aduane bidin kan tete no me nkura abre mu no ahuruja se woni ahuruja na medie na nsa na ebia me de akɔ school ebi wo Krampo nso so a me ni di mekɔ school mu enu break time na papa ye meduane no ode abre ye me ni menuanom enti se na bia enam ni nyina na ye sikasam enho akɔ atwe de ama me ne me papa na ye busuantia na so ene ye ka hye Nyankopɔn ani monyam se de ye bedi nko ade ene e bia de beto ahye nko ade Nyankopɔn ema ne moye we Jesus Nyankopɔn wasesa ne mabi me se ayi ye friend say brace dan ya hyehya ne plaster ye eno na me ni menuanom ne papa nyina na ye guo ene nyame adomi wo me ba bi da menuanom nyina wo mo ba bi da e ma bi esa wa hodan ne ade wo ho a eya na ye hu se de ne emasi ansama me no me ka kire wo bia se bibia nkachi de obeya ne se de bia me ka se eye nketesie eye nsiyo ene adwemu fine na wose wunya na wode wani tu Nyankopɔn so se bibia nkachi ma osi ewiemu enye ne nsakrana ono a oma obo abo asono aduane a o mabi so ntate aso no eya anu wahu se woda so te ase wo ye Nyankopɔn a enura na owo ho ana se akirichiri na owo ho enne oda so ye Nyankopɔn no ankasa no ochina so oye Nyankopɔn ewiemu nye ne nsakrana oka na asem se bibi ye me Awurade nsakrana na bibi ye me yona na bibia ni ho a ensu nyame ya na se bibia ni ho a ontimi enye enti ene me dia me de metiefo nyina ne se enfa ho ne abrabom ba bia ne ma akwa akoduru bia no bia me ka se wa wie school so many years wa wie university so many years wa wie nsanodwuma so many years now so aka ba bia be kwa akwa ye adwuma aka mo akakra bia enka wo benya sebe ya wo so betimi apia wo ho ewo abrabom now so unyanyaaye bibia nkachi enfa ma na de wo uhia ne se obebo mpaye na de wani ato Nyankopɔn so without him no you are nobody se wo yi wani free Nyankopɔn so nko ade a ene ehu sa abrabo no asia ma wo eya amenka abemubo nsemo emfa ma wo ewo se wonya nsiyo na wo si nkete ka se baabi ametie no enya saa na beye na yasi dua ewo mpo wani da so se yetwa no so a obesa afefe ana se mango bi ane yetwa ne dua no so nyina na so no etimi esa afefe ye wone man tie bi ho ma ne so aba no sie nyina ye hudi a na ehye ye nkuran sa abrabom we no bibia ni ho a aka echofo so me kan eye Philippians na me de ma no esi asem bi wo ho eye me de papa ye Philip fo ma no eti enna chichemu ensia ene enso ho no o ka asem bi wo ho wo se mo na nwene bibia na mo na wo se mo na enwene bibiara ha mo ho na emomade nyina mu no mo fa mpaibɔ ene enkotosrɛ ene aseda ema mo adesrɛ enu Nyankopɔn asum na Nyankopɔn asum dua etranti ase nyina so no ebehwɛ mo makoma ne mo adwene so Kristo Yesu mu enti de ahia ne sa wode wani besi Yesu so no aka sɛ ade nyina mu no papa mi jai de ma na hwɛ de Nyankopɔn bɛyɛ wabrabom te mo abamu mu na hwɛ Nyankopɔn no aka san so no fa no korɛ enante na fa adwumaden so ɛka ho bibia so ebɛyɛ ye de ama me dase okay pɔkwabena
bla bibia betimatisa mechia kedu na machia weibo national weibo mechia pa chira miduru a mede wa mane be mawai woni menua kedu sane pano so mo ayawe ayo mo ayawe bra bibia betimatisa amane kodanda atetie engwase bibia betumi asesa the story can be changed so how ama unya nkunimdi o sa atetie ni eka engwase metiu makao mapamo metu ebia ne fie ne yetu mu kona unim adekure wom ayeretuo because of the spiritual shan ye dawso ntino na e wosi tu free o mako bebe papa e ko solve o problem wo how be nipa so the purpose wo dinti amane no wo how e ba wo nipa bla boso ba ye ne nipa ntiase adwuma na eguo no enye wo sika na ehye o enye setan bi na ehwehwe mu sika nyabotre na ginya midi na se Lazarus ewui mane nansa osore ya ewurade betima te sa hyebre no amana gina yi mi wogide se obetimi to amenem na nyame yi na sima poma so na wodina babota sa bedware no na wodina ko gina kokoso na wahye atade asram ba yeta eti ohaw ni ba gitum wodi ohaw no gitum ene ohaw no nyina nim bipra ni agro eni nkomo memo ohaw ni niwo so ma oha ne kasa abrante mi kor se metim no wantimi anyina akobo ai krono ana wakowia ade anase bia wodi ne kra akwa jada bi ohaw ni ba amane ni ba kodana ni ba enim guase ni ba nyamre ma no ebe ko nkunimdi aba bibi se no na ne yie mu a minimamu bia no awu mamu makomakom yensa be meja ne ya ne nani nyina tutu agu ne nsam okwen ko be ma ekwan so boboso obewura asori bim na okwa na onye sika ntokora chinde no osa ja asori echirei yakɔhwɛ woman na oda bola so bi bola wa pake gun de chi because of ni wonye baby na odem tie kwan yakopon fa so de ne ye achirei ana obi be fa no de kɔtena dodo praprem wa mofie wura na manne ana obi frefie wura se obi aba betena de animu obi akoyi na fi bola so de na kɔtena dan a ya boso na nso bibi anim na wodem woni ne mami nsa dem if you run and tell of Fabuche Baye, Ubudra Jube 10 something. And I do na and Wojina swore. And Pamma, men crying in say, but then yes, be the soon for swore, hi, and what the coy. And a mameca said, I'm a crampo, made the bola so that. Minami may the bola see a dama, dear Chaditia, near Cooper baby, near Pensobia, near the Nam, near Nemu. Said na in the second ball and no that's one. Nenya mia makromfa ko wieska kwesi so eti okoye na efiewura no politin bag black ne da ho na opegya na odi nti koto so na oda ho no mi ensanim no according to ma me no say me da ho fi no mi ensa ko no afi na miti ade na emi amin ana o start say anadwo no opegya na wohwie politin bag na sana hwie politin bag no ne wo hwede wo ne bie mia no bra sire kakra wate emre wo ho ma wo o tesania wo si abrabo na ye basa enyema nkoye adwuma saye enkwasa to wo no wo de ye chichi wo kotu fiase no nyamre ma awurade na one day will be day ma me kotu ske ai politin bag ni go no mo a 50 series notes Satan ni etwa no fro no ye different 10 20 to 50 cities note
massive beam ohwegu ho e ho no na komode no ahomache enketenkete na epam no ni popoblim na ye ni nyina no se ohu sika no afi na ne honam nyina statistics so o paki sika nyina gu ba politi bag no o de ntuma gu fi no kyekere e na o se me momi yankwa na anopa yenso ntem na gentinsi kurom ewiase wonim baabia wonyankopon do hunhyira beba maami ye na minu kasai aputo ja ko sawi ayi ja hye wodo wura mu aputo ja mi wura fi sa kwa ne dawo no maami na kusini fi sisi am no kasai ayemre wodi 100 series na ye adwuma nyabotre wonyame bem na increase amesika no wonya bia to bag ma bag for from office aba wonche so bagi bia kwakoto wonyame hye de many page for anopay awie anwumlei first story we wate ne fasisen wa brabo ensu na woto no nyagidie meti na wudi nyagidie wom tofi na woto no nyagidie handkerchief no nyagidie ade bia wo ye bia no nyagidie wom teacher ne nyagidie ma wo pensun wo police for me pacho ma wo pensun soja ni ma wo pensun wonyame mre ni mrepa se nyame so be ya wo kwansi na kuta wono wonyame mna ibubuja me de awrade shire jawo story can be changed wonyame be sisan wo story no amane na dawo so no amwa nshira ba me da se omna sama fosho me da se emfancha kese ma apostle jekum me ame papa one ne yere mukase ma baby omo bia ye chia omo na ya papa o ton do man ye sofo edajiman ono so baby o bia ye chia ne pa samre nim se wakodu fie ye chia omo ke edu be ma o de ye chia nchia wa nye yesa kwadwo space na ma me nchia one kwadwo ne de ma chia wo kutia bone ana doso amichao nza kutiana na miana bomenti kwa jwe na machawai ofosho bema ana topic na unza na zamango bai pa imusa se wai eko enenyi nanse sanete amango ko ana kese no akakaka no enso aba meboa dwuma bia na nka nso ko na bo friend so aba on de nyankopon aye wo wiase drum maybe won ma na wo kan aduane bi se akaw akatun so sometimes wo ma ne ben pa na wo san hwie nso gu wana papai eno hwane a wo mre ono sa ye ni se ana hwane ba mi se ne no so ye duro so sometimes na kidney ni sa ne bi ni ho sa wo so be kaya ana ya sense sa ya sense ni nyinagu na anije nso ho okwafu me kai mesoa oledi abakon de satan be poso secha be poso ne wafu bi ne fe ne kwajedu na wo kwa kokofu bi mo uduru wa bonse wuti bibi so ra nsuo bi na efiri butam ene na eba na ero so sa una ba bi a wote na uduru won mi se na fodu ade bi se uni ma homo awon mo fodu ni sa na obogu busa ani ade se nsuo wa mo ayade na ekabra na school time se wo free school ba se ya awia na ubie pipe na do ano atua no sa na won menne wo do ano kotua no a emo a wo be ba kogu yam nya asem ketwa nso ba kogu yam nya asem ketwa so wo hwa nansen na awia bo pa na awia bo ba isi no masesa isi nsu mu na ekura na na edan nsu to eno kyerese se wuti nipa da se ne ugina wana hwesa no nyankopon asesa ewiem o na wankasa wia no waye no atonche na nkasa waba wabrabom etime pa adan bi ana femre bi na medem me pa ba bi pa na mehye ene be biam di gina me ka sa ase moyo na kyese nye no nko ana sese dai wodwen se nyankopon asesa wiem e de awia time e dai abemansuo onipa brabon so sa nete ba na ye refi nti so reto obia kakra bia na ye tietiem wei also na abrati akasembi Joseph I think say no onye obia sa nnuan de ne ko ba bi ne se no mo doso mo koton ono nko anu mu yi ne to ba bi kura sa kwa we
but on wade anyanko hwe sa na sem no ayade bia eno na sisi e wo wiase sisi yo maami bi ne friend ma enu ama no wo abuakwa ya abuakwa na so ye bo ba maami na sem bi emrebro kan na de enam so e kofa ba maami ne my story no na no odin yi maami bi no matugui na ono maami no ono ane hu nipa enu yi no matugui because omo bra na be si fie no eno fa maami ne betre fie ho no de ne betre fie ho no ena ohwe na se dance ase ni bia ka no maami ne ba bema e birthday dan no boskotas bi tema na ni beje ni maami ketwa no Oforisuo e ko ba se wo pese wo fa ne ba na o birthday dan no e ma no maami no ni ni maami ketwa ne ba o pese o de ne ko almost sister penny se won tiase ko maami ne ba ne we ba ifo no wo dane o mu nwa na dwende ono ni nwa ketwa e ko abrochiri iti menye mimi ntine ko fa ba nsa che dia ba you no matu agu abonten we no matu gu ya na maame enu ama mini maame se sabe da so tiase kra minim no ba se sa no mo se ba se oni ko ura fi na dru maame ni fi wa se ne hall maame no wanka sabra untimi nko maame abrewa wo na yebusa se na maame if you no na se ha na maame ne che ya tell us mama mo story bi me na me tomako mako na meton hu ana areho nya mako se bia ai e friend say table kasi o na apampan o siesie no ebi kura na etwa ho hia baye fo na de ko mako ni o no de na mafiefiem eno no ye ya de hwe ne ma school enkura ni nyini ye no matutu akwan na maame no ko ni fi abrofo kan megu ya ko bebe mfa se 6 a mo guide maame no maame ne kan story a se hwe de asi no nyankopon e de etimi se sa bibia wo ni pa brabom den pese mo se de hu ni nei wo kire hu ni saa de bia me kam se obi twop mo ni se obi botom de bia na nipa hu nti den pese me kan nyan se wa brabo bia sisem bia na obi se me kono madura wu ye program so na ye kasa saa message na ba ye no satan no obi so e de adura gu no hu a wo kono mawu e na saa message ne ba ye program so wo tie no se amajai etini pa de tie bia no eni hu bone ne nyankopon timi ye no ma bia enyame wiase ne de o nyame wiase ne de but wunnim Oforisuo enne so timi yu se botom sika ehu obi se wo mobo na wo che ne bi dia edum bi na obi su che obi oh yes edum bi na obi su che obi oh yes enso na wo timi hu ready obi enya wo maame ba nya papa baba timi ready hu se nipa soma si ojan wo wa ho kirem papa bia na se na mehwe wo tonsuo papa ni fie ko ani mu pa tonsuo ya friend busa na osian ya na mafo humia ebi mu kura promise so mo mfa ma na papa yi na wabrabo ya akase na so papa nse nya ne hawo ja papa besiwa I mind be pick up I my so in fact o hwa esre papa ni wo so wo hu even 2 million kura wo hu bi don so bi mu da papa ni bi ne ka mo so ni pasu ma sise the way o si hu no it mean 500 million and for moje na already o mabusa se sika se no nya obetimi agyan show because na mfie kwa nim sika ono kan ye no ya double ne be de o papa jwe sika ni se sa no da fom wo hu bi da nyankopon timi se senipa abrabo de beza me kan nyane se nipa da sane a wotie yen enye wa so koyo ho bone da Oforisuo me hu so bi se ho che ne wakunu mu a ya nipa kro no wonim ne wo ye nyankopon timi se se bibia se ne nyame asese wia ama ne nsuo kura mu na ne nsuo to de a wo kyena wo abrabo na opposition no nyankopon ba ma ye de nsuo guso ama na from Oforisuo me da se okay se opa na si ama efomo ye dia usubeto ama efom ayemre. The Lord can change the story at any point given time. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Hello, Metiopa. Nede minia omono. Nede mo de minia no. Menu na free ko to menu na free baby bye. Nede mo de nede minia no. What the back in your to do the right.
yen sada na unya me ka Asem Mpe Nipa na be de ono umamo awuminu na mo fi bia ba na obohu na mfa na agya unya na eya na ire jode baba wusu nyamta ya de baba obi a jode binya o ka se mi bi ka se wo wi asi a chede ni bi adi o kai da o ka se ta na ye ko school on premi no so kai me kai pa da o de fire o de o ka se ba mu ma mi papa wo e free wi asi ada dada o ye no wutini ya na o wutini ya no bia ko fie na aka mo wie no aka mo no anse aka wo no ada nya bete masa bo ni makori wa mensoa utu ai mankan u de sigaso u de sebo mo na wa bona u de ada bo makori na ba abra bia nka ho utu bo ta bibia ni ho ona ba ko tonto uni do domro tonto pa o ba fro do so abakena nyezi o ba nyene ele ko juma ko akotom nana ntilu ka me chimpi nele ori gaba na masha muna okay hello God will take your story manai obuase manani o foso da me am keke edo aha oyibo national yentio adatu info papa pesi IT na mamicha engineer ba oke engineer ke edu gas and oven okay the broni chena o di nikala na cheno ta e ka se nyuma pa di abroni timi no na ofoso ye de bia mi ka se Sompa mu ba maye se o mai ni ba o ba betu yefo mutam na yesen by solid 1 hour na mudi futo maaye ti eya bibia su ni wa uyi nyame fimu a enye ye ebia enne na manya bituwa udi guso bompa ya nyakopo na enim de eye minim security man bi no ye eduma wo bank bi onu ni sika ya di manu na esen ba wa baskana no kakra no di sifie bank manager na ye nesi edi free edwemo no security ni no money one city no security ni the money baby pack no di ni titu ye eti eya ye kwa hu twem na mane bi ba ma ye nkasa ye ko numu edraku ye ho e kwa ye say yakupon nanim de eye odi sa de omno ofoso yakupon mo skebia ubeti na yusu ni basabasa o ba o kwa hu twem na onya sa scanner unim sana obe yusu scanner yakupon sramu kapo hello baby afrefrem dey but me see from ya Amelia ma Amelia yanko yanim o yam had me no ya pa me che o no abeja fo nyina okay eno aso ye da ase ofo enede me so me de be ye nyum to enkechi ma me de biara do ya ye wi ni na kwa na wie yo Nesi ama forma yedina insi obeto ama forma yedro eneme de masum nyina ye nyo to se pesi na se forma yedina insi obeto se de omra mo aka se ne na se na mango abebu no de mom also from the yes for ka omono omono be sa mana tutu so for but it's a break, no? Hello, good evening. My guess open Nipa, baby, a free day. But I'll be binti, we didn't come in the shaka. I'll be binti and a year, Juma. Bintia. Mr. Show, me ex-convict. Okay. Nah, me team program, no, me fish on the bed, television. And then, Abrabolo mun say na ewiasna kache mame obejedi me no paka edra sam no ana mama de edra makoto a se ku me hu ko me previous mu ko pem say
na university na me china de na me kwaye papa papa ni mu no de ni ko bi afiase ama ko de afiase ko nfiase na 3 weeks na Nyankopon nam crime check for so abeyi na mama bafi na ya ma de say wiase na pema mama nti papa ka edu asem no ki program no e bia na da no kwa na da wa yepa na hu ye kan na di sinu fangoto okay ne kanya na se me da masi nya me hire mo pa ne mo djuma pa amudi ne me na mo so akine fi ni owu ni nsem edu ne na no bi cause me baba matia se ni da so nye de ensama no enti kana waya wadwen se wo banum aduro no sa pepe ma ko to bomb yi bomb de mo di shabe sin je sisi totwene na echena oni baby asompa ye wo no so me ni mo nka mo betimi a kire me a ya fa wo namba no ye be frɛ wo me ba kire ye be frɛ wo efri se Nyankopon nam na adom so na se dwumadie yi wo konom aduro na se wa anom de a na chese osoro ankasa ani ewu program yi so enti nyame ya adom ochina ye no bedi nkomo wate me ba cho me da shebre se sanfro ni awurade ampa a great testimony ankasa ba dwumadie wi so hello papa oso otobrosi ahun fe menhia papa sumdenka o enka sunsum ke adu gas oven papa ka che ko do to oven bia no ma ko hyehyɛ wai yes am police station na che ho na ke adu gas oven no okay mbapa mo no me chia papa na opani bia hye me bo enumere no kremu de odi ashe me bono me wakweniem na amedura awet enkapa ebeba ni nyina ne se na futu sem no bibia betumi asesa biribia ti me ogidi se beba na na sha na no so yes Sompa eba chopi babu ye program sina mode pa no de ade ye no ya mo re sofo na o mo binye program kama di abetimi asesa lesre munya kutre me de bia me ka na be nim se ke do da be duru se be so bo ase na ma bre ho pa nti bre no asesa anytime bia betima asesa tinya butre o twan ho mo ya de a ehia papa breni tike do odwasi amomodju mama wai nyameti ase hello Oforisuo be ma good evening sir maje Sompa Nipa opanyikese yesa mu nyina mu hoye kama papa ready kama committee 20 Kumasi branch ayo ya chia Johnson ne eja mo atema mate Oforisuo be ma na unim bibi jeso kan ready na ma memfa konya na memfa Asem Mpe Nipa atifo ese obi biara owo haw na Asem Mpe tete no mesre no onfamra Asem Mpe Nipa because omoye very professional in terms of dealing with issues because omota Asem omonta Nipa anokwase so the story can change simple a bit matter such as say if you ask me no say Asem Mpe to a any nipa hu ne say e bia Asem atumi e ma wie da bi eni wa wie okay kafra ya ma hwefo ene atiefo nyina akwaba eba dia santeman achiatum Sompa 93.1 Sompa TV eno ena santeman Ghana eni wiase nyina ache atum na eni eduru anwumere nonson ekomo nondu so a Sompa TV omanfo emfa eni agrobo no nwotwe no a amanfo ayegire de krado etwen se Asem Mpe Nipa dwumadie no ye beba TV no so na ya toa so ede afri ho asisi sama po menteme ho ase eno ena ade bedan Asem Mpe Nipa ye bepa ne pomasibre na ye de amaw ye tansam ye ntan enipa eno ti no ye tie asudua bua no
ɛna yɛpɛ sɛ yɛnom no wɔ asantemam ɛne Ghana ɛne wiase afa na nyinaa ɛno ti ɛna Trawa Media Company wahyehyɛ dwumadi a yɛato ne din Asem Mpe Nipa, Sompa Asem Mpe Nipa no, Asanteman Asem Mpe Nipa no, Ghana Asem Mpe Nipa no, Trawa Media Company, Sompa Kumase, ɛna yɛdi saa dwuma wei ɛnya asɛm ketewa koraa. Na metan ɛka kyerɛw sɛ otententu ama na homene so baafoɔ wabɔ ne ntabam yɛn nam soro yɛnam fam ɛno ne Asem Mpe Nipa no ɛno tu kɔ YouTube no so a ɛyɛ Sompa TV abɔgafoɔ adeɛ no ɛyɛ Sompa TV na Facebook no ɛyɛ Sompa 93.1 na ode assign abo ahyɛ search engine name Sompa TV Ghana yɛn subscribe na yɛn share na afoforo ntie bi na wohwɛ bi emfa emfiri hɔ dwumadie wobɛte ɔmono asam wanka odifo Paul Kwabra David wobɛte ne nka ohene yere maame yɛboa akua asuama bronya wɔya abrewati abɛte ne nka ɛwɔ dwumadie wei ɛso bɛma wusu kantankraka chief executive producer ɛma dwumadie na dawroma ɛna wahyehyɛ dwumadie fɛfɛfɛfɛfɛ na wade ato apaso ne yɛbɛtu ne srɛ ɛne abasa ne asua mu adeɛ ne afa mu aba ne yɛtumi ɛde abɔ yɛ bra ɛkɔba gye sesempre mu bɛma ɛka producers na saa ɛna nana ya mensa abrampa wɔtafrigya ɔno ane sɛ di bonkumene ɛde ma me ɛnɛ anwumere yi wokɔ MCA Buffalo Soldier bɛma 10 gram wahoɔfɛ no ɔno so ɛna nadawroma social media handles no uhu yɛn ɛwɔ so na ukɔ TV no so a David ɛne ɛkɔba gyesi sempre mu wɔn adawroma ɛna Sompa TV no edi atwago ɛwɔ wiase afa na nyinaa na ɔmanfo ɛnso ɛhwɛ Asem Mpe Nipa kofro bofo mpa bɛma ɛso ketewa me yi pɛbrɛ na asɛ Yaw Aboagye Oforisuo ne tifo so me na mete adwam na me di Asem Mpe Nipa ɛkɔ bɔhyɛ asase so na ɛnɛ afutu sɛm a yɛde ɛbrɛ mo no ye kachire wiase man nyinaa sɛ ewiase no ɛyɛ ntoboaseɛ na hyɛbrɛ sesafo enkuto ene Awurade the Lord will change the story eno ti Awurade enkuto ne betumi asesa brabɔ no de a na ɛwɔ sɛ yɛde yɛni ɛto ne so na yɛkyerem ɛkyerɛ sɛ wohwɛ busua a wofiri mu na empo abenedi a wudie eduru baabi a de obedi de obɛhyɛ ɛho ɔdin yie pa eduru baabi a ansa na wo maame bɛkɔ dwom baabi a wokɔ akɔhwɛ na maame poso na wɔtɔn ni tomatoes wɔtɔn ne nkyerɛ no so wokɔ tachima dwom bi wɔ hɔ wokɔ kagyetia wobɛhunu bi sɛ wokɔ kede dwom abɛhunu bi wokɔ mikroma santema pɔn edwom wokɔda bɛhunu bi wokɔ ensuta dwom yawada wobɛhunu bi ye maame no mabrɛ na ye musa sɛ wo mo brɛ no ɛbɛka wo mo so ana nyankopɔn ne hyɛbrɛ sesafo a ɔbɛsesa abrabɔ no ɛno ti ɛmfa ho ne abrabɔ sɛ de abrabɔ de wonam bia ɛmfa ho ɛne aduane bia na abusua no wodie sɛ ye ka mobrɔfo pa de a na ye ka wo bia abrɔfo adware no de a na abusua wofiri mu no na ka wo ka ho a uyi ho firi mu a enye yi ɛno nti no ɛnɛ me ka kyerɛ wo sɛ wobɛtumi abɔ abrabɔ pa agye sɛ woda suba pa di wobɛgya adwuma mo no na wagyae krono no na adeɛ bi a ɛnsɛm fata no sɛ wo ma nyankopɔn ɛsesaw ɛte wo firi ho a nyankopɔn wo ho kwan sɛ ohyira wo ɛno nti ɛna nwumere abrabɔ bi a wobɔ a ɛnsɛ ɛmfata no ma ho kwan na Awurade ensesa ho emfa mfirim na empokura no se wo sesa ho adu firim a e wo se Nyankopɔn yu firim futrom na wo de wo si mapoma so enu tie na nwumre yi minkura nsem ne afutusem me de ma adasan ma nyina ne se the Lord will change the story enu tu how ne say a ofu se beka so enu ti me ka kire se that could be wo beda asori anopa no na kropo twedi ampon esanse wo no na ebo na wote de wo ya asiniti no na wasesa hyebre no e de ama abrabo no awie peye kama ene na epesia dako nsubeto ama fom ayemre ama nyoma akonkan ye papa dia santeman agiatum ene Asem Mpe Nipa enuti no yehwe na first story no embra na yenko emfa enko yanim kama na answer na ye try first story no Yaw Electricals ye ko na yakwa akoto wo ya papa ye ko akoto signal cable
Joe Apel kofa by one no and a signal cable wire no abedwa so Joe Apel say eye kopa wo yankuto na wako akofa ede aba eno ti sabre Joe Apel say uye fie wura foni eto ne so eye signal cable wakofa aba eno ti latishi fo nyina emfa woni elto Joe Apel so efise the signal cable aba abedum Kumase aba betum Asante eno ti Joe Apel wankasa no me friend abedum Kumase abedum Asante eno eye signal cable wakofa ede aba eno ti ensa signal cable enkoto wo ye bia Joe Apel say signal cable ba ye no enkan ene tema ena no mote so mfa so na esan say wo dwena santeman hunti no wakwa akofa signal cable bi ede aba a o manfo etu aguso eno ti letition fo no ankasa de wonu signal cable dada eno ti afie wura se wo koto wo yade a eye Joe Apel signal cable wo to ne dodo a wo de kwa kojaw na wo to so a obetew so amanyoma akonka yie papa na wo simen kanchrew enanwumre se wo to transformers ahodo pi no a eno ton underground cables nyinada enso wo ton bi na said wo de signal cable ababegum no boa papa eno ti some person wo fie be hye dia signal cable Ghana Standard Board agiatum sa na Energy Commission enso edine stamp no so dimayam se signal cable sabre wajatum na said you see the Ghana weather eye no ama manfo ani agye ho papa se wo the signal cable ewo yawfia electricity bill no beba no na ebo no ewo fom if se copper no wo de eye no sakosombo power no enamu a enamu yo kama enu ti yenkoto signal cable na yefa enwo ya yefie if se Energy Commission ankaza se signal cable na de wo yawfie dia se wo ba betwe power na mawa wo mu ankasa ya na mu ani agiye papa Joe Apel ene kofa bai e wa Asante member ye kwa Japan House woni MTN no ene di ehwani mu sa ena RCC taxi rank eno so okwa obehu Joe Apel e wo ho ye mfra wo mu wa homatufo we so 0246905898 ana 0543934550 0543934550 signal cable papa ye de wo ya yefie ni atwe ay makoso bunkane ano eye Joe Apel kofa bai na wo kɔ no hoso so a obɛhwe wanim na watete so kama na wode amaw de wo ba no anya atrase ye nche ho ye nkonko yanim na nwoma enkonkai emfa ema yen ma mema wakɔ aba Obapa kasaden se ya na kasa Ivacho mejoso mikro ma santema pon be ma bi si ya okase ye fe tena ya nkroma ye fe tena nene no sa na tie ye fe tena we amaka me ko nembe ko o hote say Ivacho ye udin de say ye frame Eunice Boateng free hin na ba ye free Brema Kontwoma wakosem ade abeda ye say ye moa wo efri se wuhia moa wani atutu aka nsem Ivacho mene bema bi na ye friend Adams Ibrahim na metunso o magazine ene wo hu me no fa woni hwan na wo ye Ibrahim Adams ma kasa no nya den ya bam de Ibrahim Adams obi papa ni ana Ivacho ye friend Ibrahim Adams na metunso o magazine awo abisokru wa janshi ho ene wo hu me no fa me aka jam so wo yere ene wo fa me ene oni mi nyinsan ye mene ni nyinsan na ka twem so wo yere ene am se ho wo yere no anka no kra twem so wo yele ono se nya hwe me nwo Sompa FM nwo obehwe me ene am se mate na menyim no menyinsem no na won hwe me ye me ko hospital kra doctor sa kra no ho menye mo jeni abofra no still na no feel me ma me na miska koto inro na support me ina no on film ya friend na osibe enne ochina eno ochina wanya hwe fa mame ana de sa na me wo ya so skaba na watch 50 series na watch minu na bi mai ando series kra de boso me kra na bi fro kra sa me ka ho ana me say de bi metifiesa na ye kan krofo se mo me wo yesu so na li friend so bo me bia se be ma ni bia so wis kama akra na se ne ba no na nso ninya be ma no fa akra ne me nase ne akra ne nase
na ye Easter Friday me kwa sorry no be frame ka chem say Adam Zerabo me ne me ba ni dua enti empen fo no bi mbra no mon kodane mma me ko na dwumam o se ne limo dua unse ko so ego but unse ne labo dua mma mse ko so ne gongo de dua bo o se chinchina ne limo dua ne ase yantana asam so ko pa asam no so brema konfo ba fa no konfo me ne ko konfo no tu ko so o se ko dua ne nane da ho na na pese 7 million bla ne nane dua no konfo no cha me frɛ no wa fi yetubofo koye wa anko mo fa mpanyimfo nyina akoye Adam te se wo manne ne limo dua enam na se da bontu men kcha se nde hie na de enwu no wo wa ka chen 7 million pebosia akoda ne dua no ana ye da ne dua ne wie no ana no pa ne dam na naka enam na frɛ me na menwa mo mpanyimfo se mo mla no mu twa ka ne bi ma no ende makofa bani nda penyi so se e kana de o mu ntwa wo ye adwuma pa da bia ne hunu sika mu de o mu ntwa sa aka no to na betwa na otu ka na me ko na adwuma mu so no kakasa ye ko ye no o si o frɛ no ofa bia ba on no bofu so o frɛ no ofa bia ba na so nyin se ba ye frɛ so no ofa bia o e kana ba no betwa on e bofu beto twade ndi ka to twade bo no na da ne ntokwa na odwane frɛ adwuma mu na nya ne ko na akora so na patapata ya na bai na nko obi obetu bofo se ya mepa acho na nka mechi aka ne fama wanfo obi ya ama wanka bekasem bia fa nchem na namo ya ti asem no so sa office kan hwa mbra akran 50 cities ya na ochumi ko ka wo se dem wa no minibi na cement na so masam baba dam na maka bia mama na magina na bosa na opere kwada ni dwa no so e de amame anu enti na me de bai Asem eti efri se abrantie no ehu magazine no ono na hwe wo no se news kamomi kakra no hwe me ukru no wadi mfie sei basho menim age awo wankasa so wadi mfie sei me ko 23 years ani esem fufumu adoa so do sitie de wa hu be kasa 17 fufumu adoa papa eti efri ebra wo onyim no ene wo kwowo no abrantie na hwe wana menyam no first ka mame me kwa ka osugo ni ska ho me ko hospital na na mam ska ko na mam bia na mam ya mam bi o ko 56 fa ko hospital e bi mba biem o ka osbi ne ho hospital so ko asi ko ya lab ko twa scan ko yese 56 so intimi nya hwe moja kura na intimi hwe moja mpo ana mse de bi o metna se obu me kwase a intimi baba bedam na maka bia mam me ko yese bia mo operation ana msi menyem mpokra wanhwem no operation ba ma no bineska yi me free operation room wo ana mse da bi me bo mpa yesa ntedu se de mbekọ no ana bre me chim na me chim ya na kwa na bato bi o hospital mo bia se nyankopon agime menyem nsum nyame yi ana me wo fa me ba operation se mambam ya de me ko yesa kwa no menya ya de ayesi si me su nyina oxygen si me so ya de sugar nyina si me so sa kwa no moja kwa ne sugar ni no ho tisi me so nyina me maame ni maame na de me koye ni nyina me maame ni twia ya frɛ no sa ya awaka me Sunday ya frɛ no maame frɛ no asa de want to say maame frɛ no na frɛ no sa awaka me me ba sa no num oba na ma wo eda ho no oba ho e ka e ba ye ocho hospital fee 200 cedis e ka e oso wo ntwia ya bona oso wo ntwia na we so aba be ka ho chonanti na me de bai Ibrahim no unim ni fie ba chona minim ni fie na waso wote hemai na hena na ne kohiem ba chona e ko hotel na moko ba chai ti wan hu ni fie da na klubu no de me ko ni fie na de na ya hye so de ma hu se ho yi ni fie na abunsan bi so na on yellow kasi abunsan kasi na akona se print na ya sesa no ah enti wo ye no hwan you free maternity ho me maame bo se o me nana ho ana wode bayi me ana oba no be mama me tu am dey say o commande da ka ba be soso mande yi me no wo me twa de aka na soso me ma na mama me bo na o se de aka ndo benya no wo ntwa bi mu soso ana 200 cedis shano to a o ntwa ye oba na di mfie sai ba cho butumi nwotwe e ba so oba no ne hododo no a otimi to aduruma ne nom
akra no nanu emre bi say nsegu akra no me fe no wan fi me na to no do store ma me saa wan fi me achire na me kono so na dwum ka chene center akra na yare na nsegu no hunu ye ni skafa akra na ko hospital 50 cedi fa ko hospital ne press ho no ma me 100 cedi me de ko ye akra no anso ye twa do say won ko toman ebrobosu mi na do ne maaye ana metina to san na ga say me hwa akra ben na adwe batista no de do number de tena say do number ba ye na ekobe bosu mi ensa de ensa do ne ba ye ba na ensa no ko ana me gide si honum say nyash me sasa no e de ya obi na esa beba biem de sasa na sa na esa e enti efiri ebra hu abrante no ekopem se obai edi be 8 months yi abrante no waboa wa na se wo moa o na me ton drinks ni so no o ma me ando se de se me fan share drinks ni kena but o man bibia biem wo ma 100 cedis se me fan to drinks na wo ye di adwuma wo ye containers ne gate akese wo ye welder achai to ma 100 cedis eti 100 cedis no de ma no ye odwetri kese odi ama no ba sho me ka chene se so se man bia so me hwe na nim kura na ne prince still na ma fa bia ma me na me je ne sa o ka so mfa bi so etu je ne sa na odi se odwetri nim ba cha am do etu ani age se wukru no wa ma adwetri so mpra so me ninje so obo mi mama mi dwetri but me de fa bi gu wo ye welder no wo fan Brahman abusokuru wa janshi. No munu hunu skanem tetiska 1 million 100 cedis 100 cedis 1 million tetede no eno di shame a biti wo mu fa no ye adwuma no abusokuru wa janshi o se friend say Ibrahim Adams ekoba sa no ye anyiwa mfiri maternity nyina no be ma no unim ne maame unim ne busuani bi unim ne busuani bi a unim ne busuani bi a ena hotel nko a unim ne fie eti ekwa bi so no ba ekura onim ne nana eye ne maame ne papa afam wone ne transcience na wonyem 1 year ni nyina hotel na utimi tua hotel sika dia adenti na untimi ento aduane ngu feeding bottom na po ba yare kura untimi ento aduro fanye no wosi aduro no yade krata na ma no ko edi se ansa na oba bosumi mienu na se dedere no dia hotel no dia o ka kire wa na moko mo tam no mo hye ne sensai na mo ta ko hotel no tambe da bia nwumre bia bachai anwumre bia hotel na mo tua sen menim de na wochi wa wo hwa na otua sen wanne kokotwa menim ska no okwa ade aduane na otoma wo na ayana what me tough fry no too much oto de yi fry no the more oto de yi na no ne fry na no ne fry ya na yo say you owu wie ye woni na hyiam biem mpacho David afono de wa yenti akotrim e ma no taaka si akoitrim eti efri juada kosi ne kwasi adabia hotel na nwumre bi odoko Sompa FM na ochi ni nyina na mo koda ben da ben ya ko Monday ni Thursday kwa Monday ne Thursday mu twitwim wo kwa no ato fry no na drink be no toka ho mpacho mot say mot oh say mo kwa mo baji mizo wate mo kwa mo baji mizo ene 5G meza na be ma hoden abam oba una so din de say tie say why your ho papa na so why your ho abro moye mo boni bebre why your ho boni bebre ti se kembre sa akonachi a ka be sa do ho akote bi anim mpacho David David emema bi emma abrefo semba o etu hwa be ma na nyini cheo bachai tu wode na adwena bi ti u bacha na adwena bi ti uko school kakra me ku school but me ndru classes na mjai adentia na minima de na mjai
na ka woni ma de ntika na ka wo ba besu adwuma na be di dwa on ai ana me de nyame me de ka wo first one ana we no ka ho what di ka wo pen eh o eh no wanya na usa Sompa FM na oba no di ka ne papa we me pa cho baby o ababa we ya ma wre ho abedwa nipa o first born no ono so awo no se ya na koye achai oba twetwe break wate twetwe break pa ene na producer kan sembi abra ye mediation wo production room no we no ba we counter football for Friday bi counter se defenders ni nyina ba be pegu asha omani abre ya sha omo ba akọ se wo one goal dada eto wani abre person defend na atoka ti corner bi ba na mu nyina amko head asha mo si abo atomo achi to bo as na ba akọ amo ameto achi wate tete break yes ha be miensa the third goal ni nyamba pe ayeka ene ho referee kwati me pon tete break wate enti say no first ball no so no ekwa be na afa so hwe no na me de so na na hye no na me to ni so na drinks na me de to adwane mandi into ofa me na me nyem ye me ntimi anto ni so ni biem ti na oseniska de mamia me de ahye no neska ne mba na man amba niska to adwane di ene me maame na mo mba niska de to adwane di enti die ba asem adokodoko sembe pa na Ibrahim ekachire wa e ma opene so ene ne tena ya mko hotel me kwa opa me kwa na me mpe no me ka hye ne se me mpe no fise wani cheme ana o se woni yele intimate asem no ba hye me Sompa FM sa into mo se skura no apo no begina ya honum so park bo begina no afre me meti ase am se master when you cheme gramo first mo wale mo to bo ase when you cheme no na ye ko computer so adwade mra penso bi no mate yen twa when you me cheme junction na so why okay Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatorofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba matia kanoso oni baba hunchwe Odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so achinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plage a ede obeko omu ofidie mo aso e be check odi pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomodi aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244 017556 eniji semese omu ye free health screening okwa ombe check pedua nyina ma okwa omu news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha
ene amonone enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Okay, jumadie eye Asem Mpe Nipa ye mama kwa ba biem eba Sompa TV Sompa 93.1 people was so poor bata aduane dia and how jeje ne ba hey Asem kasia papa wafusa wa wasi adaka wasi wokan kokotema mini wasi abetie esija so ewreho sam asi edem ha mami ade uzu ana susuposa wani so wani enti sesi a brantie no wo fahin sesi a me no kasai ben kasai munu mame same do apon kofi owo kuma se ya ota akọ na dwuma mo so okọje trop money ama akola no pacha enenu wiki kura me ko okra ma na yeso obabu mi mpo na me ko jiska obabu ukọji sika ato adwe na ma akola no wasi me nwa bebo adansefo wo ho na ade asent na mazifo ni ho na ono kwa na she ne shop mo no se me kwa ko jiska ama me ba no me ko no wana metna se twe no oba na me chia na msimpacha o me chia o na wo jesu na msima basa me jiska ama me ba no wankasa no roro no nyina abo ne mpa ye wieye ana osore so na mse Adams me ba ose magiska minibi na mse unibi sei ntina ko no ndidi ana na so mo pampers mesi minibi nti do be ye biaye na mse unibi dia ye fa ka asem so me plan me ma nko fi ose se nka be na mse menya o hwe to ma miska midinachi ikodura busokru ha steps bi da na djuma mu hono mene na efru no wo su mene akro ne nyina ba fom na metwe no na nyina ba fom woni boy no na akola nsu kura mo ehye machi macheche ne hye machi wo to fom man to fom ana metwe na nyina ba begina amango bisibo begina mango na sewo ana oseme ya obabu me na obabu me sama ya ode me ba man fanto kwa na ba yo me da abotre ene be kasa ho de na obo fu me akro miniska ne bi do nya no be ye so ma me ka aka ya no be ya wono na me hwe na ko be me dai mena ne kaso beto ne nsabu masum na mi yi mitina ne nsa ti meni ase ana me ye dem kasa me film na chi sa gudu na wo so ansa ho etwa akwan nim edi na chi na odi mi ka koye ana me sa me chi ba fie lokache ma me sa me koye na de se na Adam sa ye de a kire me wa ma uska no wa ma uska ne kwa be na ka akola no be fa so adidie wa anwene ho sa debi wa ko ba bi one ne yire ne tepen mako ba ko pe unim ho ai me hono wakoto na yire ne pen ba cho debi na duabo no ankasa no sese mo ye ho de mo dane me ba cho ye koka ye na osi na ile mo dwo ne skre bo dane dwa na pe abosi na ko dane dwa no osi dua na yire ne bo ne sei obo dwa ne sese be ma tobu ase wa ha ma me ti duabo na se osi obo dwa ne se be ma ni iska de ma akra ne se ne ba no na inso ne nkunukru no no mfa me ne mba ne na ase na na dwabo kase be na ne le na boy me kwa so nipa na frame no ma mpon na me fra so mba fi be ka chi na se ade se ne se no obi afri maka che me se Adam se la bodua nti me ko ma mbi da se ne ma no ma ne wo ho me ko ya ma me ne se on do maka mo bibia to 20 men so renko na mba ne ma me se entity mo ba bu sa be ma no oba ya was ma mba ya was se on se ko so ne go ba to un su kra na le ne frɛ ma me se ko so egu na so afrɛ su kase na bodua wasi ya ndo hunse kusuego but hunso an le fle bodua no en le kopɛ so na kra de befo ko adwuma mo se Adams dent na ya boni tanwa kese si na mpɛ ho asɛm ndi ase ya ndo ne limo odua ti be bia mfa asɛm ne nko na se bas mbe na aka ne sa na kra no ba no nto bodua kese si ya so ka won me nkopɛ ho asɛm ndi waso ndo ne lisu wo mo odua enti be bia mfa nko na so bia mfa nko de ya ene anso na yele ne frɛ ne sanso kura na so enkum na nku yele na fa no man miensa no so na ase no na kansa na besi ne kofi tieta asam to sa be na watchumi ne nkopɛ so na yese da bi nkopɛ so na dwawe da ehu
ana mam ne ko conform no o brema janhye ho e ko na conform ne say o tu ko so no se edwane nane da ho nti wo sere me na na pebo sene ko da ni dwane firi ho na say oni sika bia no bo firi 7 million na say 7 million do ko fa no ba brewa oni bi na so do 5 million 5 okro wonya na say da bi dwane eminu 5 na ma wonti min na akoko ni ko sha da e ka ho fa 5 mbala na ka say 5 de wate na pebo sen wo fie no de da ni dwane to da ni dwana e ka say wona ni bibia wona ni ngu oba na lenu son be ma na lenu son ana mse da bo mona ni nyina fo na asem fa na asem nko o ma mo bia se de ntama ma na ni dwana ngu be oba ne so ma na nya oba no na mse da bi o ma na ni dwana fo no ba ni ni nyansa mi de mi nyansa na ni bibia fo na asem fa na asem nko na de won hwe ne ba da ni dwana so akora no won hwe no eti efri se oba ne bodua seso ma oba no sika ensuo ni kono no efiri wa ma akora ni sika first day was na me friend na on niska man but ni bodua no was ni 50 series breme na ni se dua bo ho ana mse mi jiska no twadua na ma akora ni diye na mse mi diska ni bi enti yo go hwem na ka se dua bo na da na ye dua bakase no neska na me dia na ka na me se kra sa ata me se dua bo kra tache no hwa na enya me ne mba no ana ye ko ho no wa ka bibia mfanche ko da ni dua ni nyina wo se konfo be na da na ye no konfo me no wo fa he bremai echna ye ne konfo be di nkomo ne ye hwe se dua no adane ampani ampa efi se ye ntu agyan e mabronkam e wa Asem Mpe Nipa dwumadie so okay ansa ne ba to dwumadie ne so no ye ne Tabita Clinic etwetwe enkomo simadu eso emra na yentoa asem no so efise asem we no eduabo no bam sa no ne nipakum ebam a na ama anibre eye abam ye ne Tabita Clinic entwetwe enkomo ma me memo akwa aba empomte saying dia kene sesia no se enipa apom den ebegyegina so no age se unya clinica enam espa Tabita Clinic ena se abriamafo age atum mo aso ye sen ena ekoso ewo Ofoso be mama me no wase na ye nchia ye tiefo nyina ka che wonum se wo mpom etesen se wo mpom enye dia na anwumre Tabita Clinic ena ye kanfo ede amawo ene nyalo wadodo na na enya ne mframemu yensuo ene enuane ahodo ya ye die mu nanso no Tabita Clinic yesi yaba ede amawo ene enuane ahodo na ye die na fertilizers ne enuane nu ahodo ya ebinum de gugu suo ni nteno amana da ne poison ede amaye yade no kwa na ekwo nanim enu nti yesi yaba ede ama sofolai alignment nhwe ni mo ho eho na obehu Tabita Clinic ablosaye to aso mienu fe ne color no eye white ana se fufuo ene wine color GN yamane sesia na ene yen kasa obetimi afra 0260 19 62 19 0260 19 62 19 Nyankopon e de chen ye ne a wo chena eye wukuada yesi wukuada bia no ye de emma emma free momra na momeye hwehwemu enhwese mu prostate no eho atechema ni dwumadie ya wo se edie no entimi enini ya na sesen we yenye wo hwe we wo mfinhia be se aduase kwa be ma me so chenya me ya adom a fuata de hye ne to mika efo ni kiremu e wo sofola alignment nhwe ni mu ho na Tabita Clinic yenhwe wo prostate ni mu enfa ma prostate na nkasa eye honam kwadua ni bi eboa ema bema ho nsuo no etimi gina ne naso ema otimi pem ema awo krampo etimi free mo ba eti se ho techima se ye kese ana se ne dwumadie no enkoye no eya na eha adwe no ena ye ka cho se entwen ema ye mfa rubber ento bema mu ansa bema entwen ema o mema yo emfa prostate so ema no ento fom ansa to amika efo ni kiremu e wo sofolai alignment nhwe ni mo ho na Tabita Clinic o chena da yesi eye free ye hwehwem enfama afenso esi kire ya de diabetes enso no wo chena da ye hwehwem kwa e de ama oni padua ni mo sebi wo ma ye de nu otatahwe enu a ennam de eka ni padua ya de wo mu a etu ase aprekope no ye de ka ne ya tu esi kire ya de no ase e de ama bi nso ni mu a enu ane sa wo fo atade na watimi akwa wo baabi eye free screening e de ma prostate and diabetes me so wo ho a ebi wo oni padua ni mo ebi ni mo
bomodian na ebra wochina anasa frayema no ebia wo ba won shada ehu kwan na 0260 196219 0260 196219 make us say no obi wo ho a na ne brebo ho atechima saa so ene bia ne sa no so eho atechima brebo no eho nipadua kwa no saa brebo no nipadua no eniema eyede maye no ebeblo besa wo ha na ho techima wanhwe ya hepatitis A B C D and E ebi betimi aba ene de ekomo kra yeku nipa dodo na no ene hepatitis B no se kane no obi enye jaundice ne se jaundice na eku no a me so hepatitis B no ena na eku no ehu sunsuaso ni bi ene sa jaundice no na ni nyina so no ekowie se obrebo no eho atechema bi eho ayekro anase wo ha bi ato no ena ya na ede yade hepatitis B no etimi eba no enti ye ka cho so obrebo no tina ho mane nkofa nyalewa hoduo bi ete se hepatitis no emesue wo so ene wo kwa Ghana Health Service omo data omo de ato wo na wonu me kire sense yade be se aduosia ye timi kum nipa tentem no hepatitis B eno ene dikan a jese efe nipa dodo na ekonse do every 3 minutes bia no enipa wu ewo hepatitis B yade ensa no eno ti bomodia na wo brebo no bia hu dwumadie no enkoye eho atechema eye kese anase sen ene sitie bomodia na breta beta clinic ewo sofola alignment enhwe ni mu ho na ye hwehwe mu enfama yade bi ebe mu ayetuase ede ama sanso na wo sa hu dwumadie no bia na enkoye ade bia de be ro ye widie mu anase ye num bia no meso sa ye sai eno na eje na etimi ayam no fekofeko owi anuane no no wato de ama brebo no 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 so ache de ama nipadua kwa no eno ti sa ne ama mienu we se ne ye ni agoro ewo ho metna se ema ne kwafo ha hodo ene nyalewa hodo emre wu nipadua no eye tabita clinic sofola alignment enhwe ni mu ho ena ye kanfo de ama osetu amika na ochina da bomodiafo ni ekire ho na ye ntimi emmoa wo oba na se bema ya awo ho nsem aya odien meka cho se tabita clinic ye wo manananum pina ntino wode ya no enkachi bibia betimi aye ye biem waware na atoto ape waware na agija enije waware mu nyina ayira esanse eba entimi mpm ewabra ma wale mfinhie pi no tabita clinic sebra ade bia ye wo si akwan bia no ye hwe ne yetu ase ye de edro abidro kasa ene ye de yedwuma ewo ho ye de beka obewo na wafa ho afa ba na wo de animonyam ni bi enso amayen na ebi nso so atotwe de mpobasa yi adom meka se bia nsam enemu nsan yade ni bi ene bi oba na se be ma wo so aba be wie wo so ai ene do beka se nemu obi da enye de bia me so bia na tenka no ewo fom ntia ebia no no akasa na tenka no wonya bi mesra oba ne be ma hia mu ede na so wo bi wo ho a na yade ahodo bi akwa hyehyɛ ne ho ne titru ne ema no se nemu nsan yade na ba oba ho edi mfinhye pi ansa na obi de wo ho a pie be ma de ya na nche no ahuhu ensunsuaso enti ye kasa ebia wakwa akodi agro wompem wono oba ba ku bi anase be ma ba ku bi akwa akohye mu ama ewi eche no gonorrhea nkeka yade yi bi ene syphilis gono sa chlamydia ebia ba be wie wo so eno ntia nam so wo dwonso a wo ba na sa wo be manim no wo te ya wankasa wom ebi wo ho a wo dwonso a na ne ma enkoye na emu hyehyew oba akropo de be ba wo na twetwe wo tokọ akire na wakopem dan se pan wo de ma wa afa wo behu sa ya wo nko na wasa wo te esansa wo sa enam de wo ya wasa wo te de no wo de na koye ya nkwa ye ka cho se tabita clinic fro ye sesia na ye ntimi mu a wa bla wo ba na sa wo be ma no ensan sisi so ebi wo ho na ahye nso na ekọ ebi wo ho na ahye nso eba na ekọ ebi nso kola wo ho a mesrawo ebe ja wo dwonso moja ni nyina no ekowiem se enam nsan yade no na aba besoe wo so ment na se na enye hwe ha ema ne nkofa wo ha hodo na emfa mra wo ba sa wo tena se ma nam nsan yade we send di ho cha wa wode na na se wo oba no nanum no etimi didi amo ne didi ho ano na akose wa wode
yadeɛ no enti aba pa de ba no wanhwɛ ya wontimi enwu bi da ne nyina ne se wo fra yesesi ana watu anamom 0260 0260 19 62 19 0260 19 62 19 make us say burning sensation ade bi e ba widie mu afa na widie mu nyina ahyehyew te se de yasoja de agu so obi wo ho oba besiriwa no de akɔhye monopause eye ni nyina na ye monopause eye yade se wan hwe ya ebetimi aha papa enu ti ye ka kire wo se oba na se be ma ni titu ne ye maame no mpanyimfo ene ye papa no mpanyimfo no montu amika fo mani kire mo sofo alignment hwe ne mu ho na ye ntimi ntu sa yade we se ase emfama be ma so a waye mre be ma wa atoto ba ha meso binom enim guase aya wo moje no be ma bi ba ya asabia ho na wotwe atwa mu no wo so wo hene yire meda wase na nka wa meka mentu amika ma ha se no mu a manim guase pa na me gine wo fie no na nya asem ketwa ni nyina ne se na nim onyam nyina asa e wo ne yire nim waye mre wadwoho wagigya e wo ne mema yom nte no be ma wo kasa anasa me kasa wutie me no bo modin afo ani kire mu so follow alignment nhwe ni mu ho wo be ma yo no ye be ma na di mu o pese wo de ne ye kese o pese so tele o pese bia wo de ne kola atwi komu ye mpia ne ma ne mre ni mu obi a wo de e fon wo hwe a wo de wo ba no be kasa wo de dua na se pane na e wo no eye se ni kensem bia la enim brane ma mema yo no enimu na bi so a wo de ne ebohoboyi na so ntimi nya adwuma ye wo de ne kwadwo so kora wo duru take ya no wagye ne ho eye sa na ema no enwinwi na wonum esugu wonum yem ni nyina ekowiem e wo sofol alignment nhwe ne mu ho Tabita clinic ye kan for the amount yade bi e wo wie yase bia ye to ne din sa yade no eye Tabita clinic e na wo de ba ama ye to ase de ama wo me so twetwe wo na ase kumase ase no mo de na chi no ye wo enkra Medina Faston Fort Bridge no ehwa e na ye wo sanso e na eye sunwa ne takra de nso no ya bobo ye sese ne bia wo hwa bibi duro kan e na ye de esa yade sanso na massage kwan so no ye fa so etu yade ase wa won kase mabo ba bia free channel so no physiotherapy kwan so ne nyima ne atenetene no mpanyina e de amount fraya ma no ye sorry so e 0260 0260 19 62 19 0260 19 62 19 say John eti ba kunchemu mienu no se wodofo ye bo mpa ye ma o sa de nyina mu no ensi uye nya hoden se de esi ukra ye no wa bra wo kyanya me ya adomo a wonya akwadro na ani ha medwaro na wo sore raka e de wani achemo so full alignment nhwe ni mo Tabita clinic ni etu nyale wase e de ama wo okay ye be dance Tabita clinic na sabre wadane nsem adi no enu tinyankopon ya adomo a wo kyena na sofulai alignment wo de wani akyerem e wo na ani kasem awom se eda edi kan ebia se okọ Tabita clinic prostate yade no ene diabetes no obehwe kama we ene ani kasem ewom eye dawuku ada bia no sa prostate no ene diabetes no da wodi kan aboba wo no eno de obehwe free ama nwoma akonkan ye de aduaba no ne de na haban asayade dia na ne nyina eye Tabita clinic na ye kon akoye nim ababa wa wode na asem ene na kosem ene na mani hunu abeledi awadie ewa awadiem ye mi hu yanka eni adro se ababa wa we kakwa bi so no se kayetimi twe abrabokọ animu a ana ekire biemu a enka abrante Ibrahim no oka so ope no de ni ko hotel no ka onni nachi emfa no enko na aduane ababa wa wo pepa wo tai Emma Ibrahim etoma no fried fried said the man who sikano no say indomie ene fried no ena omudi him ewu dwaso aduane dwaso ewu kumase ha ye eyasem o eyasem papa kana kan bi eja kan bi 24 a enka wantie ababawa enti sabre no Edia bay na pese Asem Mpe Nipa ye de ma be kasemu no Nipa cho dem pese mo ye mam ne se pese wo hwe ne ba no na bosna na peko da ni dua no otwia bosiana ne hospital fee ni nyina e de mo no the hospital be no wantua e ka 200 cedis 200 ena won san hwe ne ba no on tonta adimpo no atompa boa Debi
wonto latodi wonto she nan wonto bi David aduane ne bi keka okeka bi mamitie aduane be pa na aba no pe konkom aduane be ya to yan vita ne ma no yan vita emo de ni bia na aburo de ni na bi wodi tezo bandi ampu cheche o papa susu ni makohoma bo ya asem o yi okusie nya aduane obedi o so wadura nkoni bom akodai yan vita yi ko bedi nanso so ababa wa no maame eso eba ha obatan asem ne ba akwakofa aba kay obata bia maame fo de dru babia ya nana nsem maame wura ho me ho afi abo hema nya me fa ne kransie ye wa bre me ho pa said your maame di wachi me koto obo police ni bi ye be chema kwa ani say ye de yo mo kakra me nam na me baby me de bo posi ya de ni kum when ye pem wasante mampon ya bo pese o police for me peme me police ni pani ekuno hey Asem we me ma me wa Sunday mu ana ye kobo na mane efiri wo ma Sunday ko police station so kwanwa okowuriwura mu a o case die me nam ne namu into obata Asem ay Asem ma me mo akwa aba yaje oba pa ni mpom te sen nyame adumu otu ba yi twempena wa hu tamo odi ka wo yen itu nefu se first one wa amoano because tamo ne nanyim wie ye na odru pempen so bi aboy ni efiri fie no ha dan we fie o no fa no nanyim enti boy ne ko ye no wa mabiem efie akokọ be ha dan we fie no be fa no nanyim wa mabiem oji so de wo na o sesansu ama be ma no akua sansu ma me jeto aduane be mo wa hu first one no na ba wo ya be ma enti wo ne me ma me ma no na me kunu afase fo so so tifio na mu nyina ye me ma enti wo mu kwa no mu ne nam na me nim se bibi sa ye de ewum enti no oyale enti me de ne ko hospital wo kono no enti ko do na omo ye se enko lab enti ko ba no se typhoid no ma ye du je no to ho na 24 December na je no to ho ti je no to ho no mo na ye ni 26 ni ma ye ti e ba de typhoid de bibido de time no na ko pu bi so onye binyede enfama no enti Tama Nipa kro no eye adu de man tu ma bi ton kosua ba ye fi onto ba no sister obe wonye no si da bi on fa be ma da ono kro de e virgin o sa ba ne nyim wasaniti na so ba ne nyim si da bi me ba ne de won ti sa no se twen na se me ko hospital se typhoid dia kwaje bi duro dia man enti ase mu ana hwese de ne hu na me so ba pa wonyem no wanyintu na me frɛ ne nyam na me bra bi so we ho na me ba me na chese wan kasa de oba anyima wunhu an okay na me nim se wa fa bi enti wuma mai no frɛ no no se oba pa wonyem o se ha ne hwan asem ni asamwa na me no asamwa yo no ampe ya na be ma ne de sei o de asamwa wo mu no o de kokote tina asamwa mom ha da fie ho asamwa ha da ofie ho na musumo ha da na ye mu amfie eti asamwa be ha da no mu nsem asamwa ne be ha da wo ye fie no be fa kwa ne nyem to anyem eti na asamwa ne wo ma no na ne di agro ba cha ayo no ne ma ne di agro eya asamwa ba cha ayo no ne ma no di agro ntina menyene bibi enfa ma no ndi Tama wo ka so anyem no ne asamwa no wana eya samu ba bi etio enti wana me fra asamwa na me se asamwa me ba le so anyem no no na anyem o se ma na me na me so ne me ba na anyem ena ya je na to amase wa na adi machi a enka me pamo na me nim bibi sei na so na anya asia wie bo na je sei yo no ano won hwe no wo ko adwuma na o ma ne 5 cedis na wo ko enti me hwe me ba na me so asamu nti da ko na me fra asamu na me se asamwa wo kwa na ma kwa ne 5 cedis na wa mu wudi sei wo ka kire me sei me ban na siska ne nso no na se me na me ka kire ban siska na je asamwa no bedi ano enti am ga so on solenko na me pam ni firi me dem ho na je odi titi fi nti wo hwi mu wa mabiem
Kuji sa kwa ne de woi. Watu pia fa jan. Wa firi fie ho kula. Wako ye mfie se ni. Wako ye ko mfie 9. Mfie 9 sa mba ne kura no nya ngu di mfie 9. Muni baabi a wo. Daabi. Enti wo wu yo nya abosome ena oba obehwe no. Kala mi ni fie m no bi. Wo ba de no de baaye. Pampers. Ena am se mena so wo mu. Ena ode 1 million ka ho eno ana 1 million na eso maternity ye enso hwe ndi asem no kata ato na me ni fie nti ma hu komakro di nti bana ma me ka che me se wo so wo ko no besa aba wa mabiem nti na aka na allowance be 800 cedis ewo edan nim ene ko hu ne bla ba ko a enam no so betina fie no se fa dan ma han ne fa se scan ye dai enhwe akola no ene je de dan ne de ma han ne yi ne ne ma no edigu medem afternoon now want me be fa ne ma etri nyoma nyino me fa am be fa ene se ne japade o de jane ba no am be fa ne dia na sisi aka e wan hwe no nti akwa no nyambo July 30th no nya 4 years onim ni papa da oh nti tamanu ni si ye ne gaje so anto no buasi na o ma na ni na ho ne nsuo na wo to so de ba hwe akola no o ma na ni na ho nti me de na minim se bibi se kura ye de ebetimi e da si wo kwa kan se me kwa me fa ba ma biem de mahu nti me fa ba ma biem enti mu so onyem no eye me ya pa Ibrahim de no eye me ya pa nti tama egusa no ka so ne bo na nyem no ne ka so fra bo ne mra nti bo ne bai tama bo ne ba ne gusa ne se woni me ba no o se han na me so nim ne kwan ba so na so ne ne wo na so ne wo se de hu na so ne nyem na so ne nyem na wo yire o se han na obi a wo ina be fa akra ketu ne na nyem was ma mission no anan so be ko hospital so be didi so be ye dey wa anya ne shi owo me wo hwa be man wo di mfie be sei be man ne de ne agi no be blu be 30 plus be ko nanim se do sitie no wo ye tiatia ojeje enti se do sit hu na aso ya akras batu anyini o chemba ni bebre enti be man wo akasa de sikaye ene oso akola no ene den di asem na mo ka fa ho enti tama wo yo ba hwe ne semra maku num no pampers hwenka ho no de ba hwe no semra baby semra di siniema kisop nye kisop kido semra di siniema maku num no de ble no hwenka ho de di dware wan fa bi anka ho wan fa de di dware anka ho enti ye ko yi me yi ni free hospital no ya anopa no tama ekwedu ye me fra no bi oso wonte menka enti onso no ba na wo ma miensa no nyango be ma enti me fra no bia hospital mo so wonte menka enti tama me fra no mka sa akwana wo be ma no ekwan bo ne fa so bedu tafuji eye me nwanwa so ekwan bo ne fa so bedu wa wo ma miensa na ina enti ne ba be mani enu ni duabo no enti one oba na wontafo ma mbie nu na chi so wo tewia no so ye oba enti ma hu ka be ma ne fa so obi oso ni ska on ho ne se Monday no afa de da na akra no wo ye na kwesira woti me fa plug free heman e bedu tafuji na ye nnuanom kramofo kra de omofo moma mema ni agro se me fa nse ne babba ma odika ani enti we kra na kwa bi so no wo ani mu che ma no adenti no yesa na wabusa no de obana ye no ama akofa yawaba me ba ne de wanya ne hwe tama ye kan wonyem na ye ka se ye be de ne hu na busuani no eno ase ne wafa na one ne ti ne wafa na tu kwanti awrade ne se ne wafa ne ba obema ne wafa na ye do obena mane ne ye de nyinsa na beto ne wafa nanim enti ye hwe na da bi ebusa no de wo ma sa ko si se tama no so ye enti ne ma no mo de ko wo no na me ye na me si Adams ene ma no doso enti so benya bi afama ene van to bi o se 5 million de doso ene o de 2 million ma me ba no e de ko makro o de ko school mu abi tonton sa ne ma ni bi no this kind man to ko man woman is this kind sha into ando baji scan no yi bi de asiwo de bi abo ani fa bi so titama awo ne kan ne de ne ko ne ma ne nso ni ma me friend wa ama nti ade chi kwesira me de ne ko duru ye no ye ka sa akra ne hu misha emoja na wo ne hu nisha
eni nsuo na ewo ne hu ni so ne nyina mkodu to nsuo ne nyina medicine ni so bo na anya ne hwi ko si se wode wo ya hospital fee edie ye wantua me de ho asem ko ndadwom ko to panyimu so magu ne nimu ase enu nti busu mienu mpo ne se akura wen one cedi mpo no ma ne bi aye Ibrahim Adams no enti mi wa for ya busua panyini e fle no e ka che ne so wasre so hu no na asem bi omu obi omu ka mi wa fa ne fle bo na ama enti bla mi duabo ne ba mu na ono me ba no ono ene ire ni bodua obi fle me ba nka che nse na ire na bodua no nse ni scam fa mami so boduam Ibrahim oteme ka me moajo Ibrahim Adams hello Ibrahim hello Ibrahim ojina so hello Ibrahim wati yanka pa na ebu apayo oti yanka na ompeso bekasa oti yanka pa yensa enfre no maame enti sabre nu ye kasa no eduabo no so na yire ne boy de na mo ya fa ho kama obi friend Easter limu no na Friday no eno obi friend ba nka che ne se Adam se ira be bodua edo ba no adasi enewo enti maame no de asase ne ma no se akura ne mla efio no mne de mla me ka asem enti me ba ne tu anamo ko no mu obi ama ne enti bi san so ko kwai osu oba enti e chere be ka se obi afre ne Adam se ira bodua ede ne ba na ede ene onu mu adase enti wo ko maame na wote be ma ne tina asase so no enti wo ko ye na maame ne se o maka bibia ama na afiri ho esu adwuma mu afo ne bu a kire se tamaga ni bodua ni wie na wo kro no maame ne frɛ no wa ama boy no ni abusuakuru wa junction owo esuoja obetwa nso na ko boglanza for no honum no ye adwuma Ibrahim no hono ye adwuma abusuakuru wa onu abusuakuru wa ansa na wo be first step na kwesi akotwa abusuakuru wa kwa anim no honum no ni abusuakuru wa kwa ho owo esuoja wutwa nsuo na no asi boglanza for no honum na boy no ono ye adwuma no enti boy no mi wa fa ya busua panyine frɛ no enti tama obodua no ya nipa ne frɛ me banka nye se ge na bodua no ya mi ba ne ko ye na maame ne so omodua no ma mi ba ne ko ye no maame ne so aka bibia okay maame ye to ye bo ase ye ne Ibrahim ye hwese ye benya na homa no so ye frɛ no a no gyina so wote de ye ka no pa every say awia no oye na adwene se ontumi maha nemmom oni ye bedi enkomo ewa ahoma so ene se na anwumre ye frɛ na wonfa no wote ye nka pa nenso wonfa maame akwa bi so abrantie wo mu kwasea wabuya kwasea bebre akro wanya ne hwe sakra ne yare frida na wokɔ ya okosuma akra ne maame ne bae no efra akra ne nya ahom ka wo yale saa mo abɔ na busuanfo amane ye nim na busuani tamaduabɔ ne ba mu no ansa na ni wafa bi ebebam duabɔ ne ba mu no ya yakɔbɔ no no se ne yiri modua bia no ya mi wafa ye se me ba no konkobɔ ni bi na ba no so abu ne san 20 mi moni na mi wafa se na se rete ma me na nka san kobɔ ni bi ti ma me kora ma me di nsuo na wo se ne yiri nem frɛ nsuo na wo se ne yiri na frɛ nsuo de ne nsuo no ono ne frɛ ye ode bɔ odua no san nsuo no ode Adams ene ne yire ne ma ne miensa wo yi ne nananom efiri mu enti akọ konfo no na konfo no se ni kwasa ka mma mi bodua ni bosa ko hye na ho so na ko sama no duabɔ no so ba mu no ya busuafo friend je se ga ni bodua ni na wo kro no wo tu hwe every saa step so ba hwe fo ko da doctor na nsa ezie o eyo ba no bodua ni na wo kro no ko tu hwe ewo ho e ma oba no omo onyira di adan se ga ni bodua so ba ma no di na nsa ne yire na modua wo ko nya kasa pa bia mfa nka nkyerɛw wonya asem dede bia mfa nka nkyerɛ mi wo fo ya busua panyina frɛ no ama titama ye ko na ekoda ni dua konfo no ka kyerɛ se yengoto akokɔ 1 million ye diga ga se ko wihwim no se ngoto snap
never 20 cities ni ko hwea me ense di ko hwehwem ansa na duabɔ ne so do be 7 million akokɔ baako ne za ko 8 million eno ne yesere ya e man bedru 5 million na yese snap ne akokɔ ne ko hwea ne de ya to awie enti enu na chi no na me ba ma panyini eno me ade chi oba na ma me se akosi eno do na meka ni o no adawro ma eno osisa no no na tie suoja ya adwuma nam na mra metua sa aka no e kon afa so bo odua no so o se ne yire mu odua esu akiri afre se ne yire akodan na se makɔ ne se ne yire na ne dia ene na bo ani betua sa ska na ede ama no kukuru me bai si ne kem no de ni nwa ba kokka no ko ho nto kwa no chia no no onimu no no so ye nkwa kire no be ma nto kwa no chia no ka kire ne se wonim abaye o se han ene o se woni na awo ene o se no onim no so no se ni nwa panyin no abeti asem bi so abodua ama enura aberwa diska ko dani dua branso ni bi ono yale ni ya ono sabe ono ni na ya odi ya adwuma no enyo na be dani sa adua no ama be ma na ede afa ne ho adi nto masere mi anko no mgo ka asem bo ne so wonko nti ase na ye twemi antwi ene oyi ne sa ede ebo na sum na bo ne ye ede edi dwa ne ya ode ko nti na akura be so ni mu ene oyi ne sa ede bo no ena oye nti enu adwumle no ena man bi frɛ sɛ ne ba ne Adams na wa frɛ ne sɛ obi abebu no ɛwɔ n'adwuma apira na kro ne yɛ adwuma enti wohia me ene yabusua panyini no ɛwɔ ohwim enti ade achi ame wafa ne ba mam na o se wonko so no yɛ panyina ɔno so yɛ panyini sɛ yɛ ɔno fra Adams ya fa bu ama no ɔno so mane ɛma china sɛ o fra Adams na Adams ba yɛ dia ene nko ɔno so frɛ no kono so nko beko enti bu a wan fa ma no ono so nko bi da ebesi sa abre na ye ya nko no papa no Adams no yenti obi anka biem na chese eduabɔ no de mefa se konfo na wie mu ade nyina yakoda ni maame na sa Adams abusuafo no momo ate se sa no wanye mo de hye ne na wo omate duabɔ ne ba mu no na wafa ne ka hye papa ne se wate se ono obi eda wo no senka ye di nyinsa ne beto nanim na ye di ensa ebe ka ho ne ka ensa de wawo ene de ensa ka ho wo so ye panyini ye gusa akra no so tu kwan wuni ha enti wo ba be me yaso ati ye bo no wansi wokura da egosi se wode wo ye oba ko po wansi wo pie nkosi se akona nya boso enti sabre ya ye ka sai de Adams abusuafo nim se wawo nchen ba bi onim so wawo nchen o ba bi enso wonhwe no so mate edaduabɔ ne ba mu no enam so na ma aduabɔ ne nyire ni bodua no papa me ma meka ni nyina kyerɛ papa no se ne bakra ne kro wonhwe no wonya ne hwap ti na akrontu ne din wo ya ko hospital mu so ko kasagu na sumunu ano no badin tuo o ko kasagu ho asum akra ne so wo a no ko kasa edin a o se ode ma akra no ko kagu na sum e hospital mu ho na ye dai no wate ene kyerɛ se akra no wo ba no watu ne din enti ko ma akra ne din no ewo na sum wo kagu askagu ha ene ode ma no na kyerɛ se kwa bi so no amamre ne amane kwa so no watu ne din wo na sum so bat wanya ho hwi tam wo be kwa asole no oyi ni tiri kware ni nyina ni tiri kware wanyi ansia ne eyi ye wanyi okay wanyi ti akora wo hwa wo se ne papa no pa wo se he fa no ye adwuma no wo si oja ube chanchu na ko bagranza fo no nom no Ibrahim Adams okay Asem papa na abrantie no a wadi nyambra sem kwa biso no awia production room ya adwen se ye no etwetwe nkomo na empokura no ya to yen safre no asem o ka chief producer ne se ahade kwa biso no anwumire o dwuma bidi wo se yeti ase ma no na woni ye betwetwe nkomo wa homa so ene se ye fra abrantie ya wate yen kapa se ye kasa enso on kasa ma ye hello awonfi yen ene se afredi ye frere kura onfa no na asem wo ho no asem kese ya ba ma ye ko konfo no ho ye frere wa ama wosu oni hwe woni taaze kwa de beda ni dua no o ka so beda ni dua na no obua na ya koda ne die ti wona ne asem omna samwa yo fosu me da se enche ye tifo ne ahwefo mo hwe na edomo nso asese sebe omo nso do ma dwen fa ho makaza kwanya bi na de tia wo mo ene omo ye adwuma mo tie no bibie wa dwenche
mu dopa nti do bibi ase ke du be mane na pamfo Mr. Saka original Nigeria nyina ya cheche mo ansa ni hu na che driver kwache mse okoni krumo no yesi atwa kwan nim manso nti wakoka shoja driver kwache bibia obi a chia Oforisuo megidi yese ene Ghana ban epese oyema sebe enkola omoye nkora bone a ene omonum no bone opese otu ase nenso enoma bi se ntino ya na asetu no ano be den na ye besre Ghana fo mpanifo se dru time a aban bi obeba bi ade oteso ne de obakọ ne de obeba ya na me ye kwan me si school aye school ni ye wai ekwan no so ye ekwan no de me fi se ba bi kakra be mo nyenka ho na de aka ne ye oman nipa ewum sebe ebi nsamfun bi omudi no so moko parliament a omuma mre ni munya den se muye den de a na de bia me kasa se ote de fie ayi kura sebe hoya takwame ana se kura kwanye ne nipa ewo kromo no emra ewo kromo a mo am okro mo hotom te se obi a di ne la ne lemu enoma we akoso a sense ye ba radio mu a ya nantia bedu samre ne wo so bai sa no mo ya so ntwada na nipa bia de omani abo mo safo hene pese omo ye de omo ye na mame asemi wo baba samuadin wai se ai Ibrahim asem na aba samuadin de se nka ma ya wakoka me ye nyame nanso asamwa bia nu wa sa me ba radio so anane asamuadin ba ko pa aba ha no aha bibia wone mre ana na si o be soso bisa asam de kan yi enkasa sa se ne nkore bia ba asamwa na aba kwamra nyame na ye wodum me dia na edu so kwamra de mra na ye se na no fumpa na ye omono a enti na asamwa na ye omono ele kokote se ampa o de na gaza we no asante asem no wonimu ne mra no kokote asante asem no vosi o hwem se bia na me ya asamwa na wonte akwa no se o masam o dembi akwa na nya we o nya we asem ne ka de bu asem ne kan de kwamra na we the first born kwamra the first born no the asamwa no ha da na omuno asamwa ha dai e wo ma mi eye na one ne mam emabu ano na ne pie the first born mafu na mo se no ti wono no the first born no papa e omuno asamwa na mkase we ka asam no we wanwa se maja akware bombo ayo akura wo kura no ore na nim round na ye pese ya anim round na Ibrahim edi we di kase bia wo ba e wo kromu a Ibrahim no enye di ketwa Islam be pa cho ofenya me o ye kramoni e se da ai twabuto na no se ba ko bi so bai ena no so koye se omukro mama me ba brante bi obeja se ne ba ye je ne se so ko twitwa na ntwe no se so ai twabuto se kramoni so na be fa so ya santini aha nja ai twabuto nti se no ka na aba na ho petra na de nam ko ma me your life ye wate edu time bi ho no mo kwa no ye fia na poka afia na poka aha afia na poka na poka kuno mo ya de Oforisuo ebesi ebedu da be na ebesi da be se me ni wo baawo me ne be ma wo onhweme ene fine kosi enkwa ye de omo ba wiase na wo de akra ba wiase ya wo se me hwe no ana se me de bia me ka ho except se oba ne ma ho kwan e ma me hwe oba so oba no anya boni bia ebesi den na mesre sa asem wi emema ye boy ye din to wo kwan bebre so munye very careful ba ma wo yire na ukopo ba e kwan bi so no ya na times no se ukopo ba na ka se wo yire a ya na ma ne ntantwe ma akete cho be ma kan ai mini yire de o de ko ma pa onya bi na kira sem ya no ni asem no ye be se Ghana fo ma mo mpe ne kure wate ne kure mo mpe se be mo baba wani mu no wade o me se nyam na me betwam baba wanim ka so pew na mo wo yire a edumbe be ya na no ye better than say obi de na yire sie na chi obam wo hu aboapa o Ghana ni pampa de kure enu ti mema ni bebre nso fa to mo so say oba no ka ne kure kire na se me wo yire a obelusu sa wo ba no ti obetwa ne ntro
na sa fidie ne nya oba bia so na yi no he oba bu akopɛ na pɛ kasa bebreba masa wogya wokɔ pa maame unya abotre trase masa aye friend say aye Ibrahim Frel amonu di nkomo agono na wo kan hotel asem hwɛ hotel bi won kan me pese mebo ne din nipa bi kɔtena hɔ no ma hotel wo to TV to nkonwa edi siesie hotel wo wote wo hotel wodi me kwafam go hotel hwɛ hotel bi abehu sie painting bi an hwɛ ne nipa ba ko sika ene edi painting ho me na me ka kyerɛw hotel bi ye painting se ye twi ho a wo be kom hotel sika wo mo wo be ne nipa ba ko sika because nipa bi wo yi ato se da we de da bi am de be ko hotel wa hyehyɛ ne da o se wona wa hyehyɛ ne da na we no ye Tuesday Thursday me si hotel kura ho nya fe kura no enti se bia baby a wote hotel se head asiesie ho etu da baba we ko wo gron no sa me papa bi ene ho bi a fly o se fly I believe I can fly o ma dwan ne fly ena moto so hye ho ena o de gono wo ma me du nwe bi a mo study no ma odwan no aka nche wo bɔ ne pu no wo ba aboa kraman kra no wo di wo chia de wo kɔ besa ha ne sebe ayi friend say koi ayi aboa ho na wo pam na ohun ne fie kwan kɔ abranti abafa unim ni bibia mo batra ya busamo ena be ni fie wan ena ode me kɔ ha ena foso obusa ne se na dan na wo de share asanso de wo kɔ ne apenti wa bede ne wo mo hwɛ ba bia first one na fidie yi ana me din da dwai etu wan fan hwɛ bibi kaka ana second one hwɛ yi hwɛ ma me ka sem che mema na aba no e mama no ebinom ade obeka wodi benya no me se be ma betima to susu be 100 million a day wodi be pa oba ba ko e lusu emfa ho ti de bia ma no ya mo mama ni na ho no ma bi ho me ya be ma ni bi but me ya be ma me sa oba ba me wo me nwa ba ti me kasa ye ka ha no ye nka ma se me ya be ma ndi e mema na aba no me se ebinom no eno mo ye ne sa enkura na aba we 30 man 30 something so ya kora e wo kwa bi so onim de makasa sa ade we no fosuo me kasa asem se maja pade ne maja pade no enye obi na ebo ma wo so mo nim de hwe edu me bi kwa na mpese ye ko strike wa wo de wo ye bia wo hwe oba no e hwe oba no e se ke ko strike because nkrofo bia be frefre mu a o mo sa adwuma no etan se oba ko woro no na oba ma wa woro ho ada ne so ene na da agi wani ne bibia akora free mu aba hwe akora wate wo akora hwe nanim kama anim round enye so easy nipa bia wo wia se wani me round omo no so anim round enye easy ene oba o ye cute omo no so o wia se tu obi anu aso mu ye ofosu na woti magazine ha Ibrahim yani afrew wudna phone so chese wo fi se wa dodge eti wo ne oba akwa hye hotel ya de bia ne ko ubu no tugum ampa bibia piem aba wo si akwara no hwe no wo wanka ne kra nche ne se sabe mo yire ena wo yire so sabe ti bonko so a wono so abebo dua na sabe ko hye oba be no so abo ukru ni dua na me ofo so ma me kasem che wo yo ba ne se wo ukunu sabe mpredua so ko abonten na se wo to na se ukru akofo bia emo dua wo me wo bodua me mpe wasem da me no ntra bia mu da wo na wo me na sai de kase yaka ka mema be wudi kanya sam ketwa ya wo kura kofa oba na wako bodua se woni yi sika mana wa bodam wo oba no o deserve so tehwe ye wo na wo me anu oba ka chem se me no oba makwa abontia kofa oba enti wo bo me dua se me wu a me yi sika ma akwara na mi wu na akwara so emfa ne nase wa bodam woni me ya yo ba bia be sad no e yen kwase aduabo ba ma be na atam oba to ne ko ba force da se odi ni kofie ye ne ya nu wo bibi kan ni ukun kasa sa no man en solve problem ade oba obetima ye ukunu se oba wo to ho wo de respect be ma ukunu tete ukunu na wo ko he ukunu fon no afa na wo de ukunu te no I am very bad. It is how they were dua bona wo bono se wo bodua se
obey ye yisika ma akora wote wo wani mu hwe wo obey wo bonedua se wukuru na akofa benti no se wukuru yisika ma na akora no wiabo wa bodam e ma no me yasa de no mo nya na me sa de hunti mi fani me me pia bonti me de baba fia wa bodam na me ko mi atai bi di ni pati na bae ana te se ma kotwa ni pati na de makotum na wa bebo mi dua se mi yisika ma mi nwu wa bodam na mi yakumia e ka wo nya me. What do you mean? Kwasi adu abo na oba no abo no. Na oba be ma no so no, we jimifo enama no be ya amafo fa nchame. Sa no mo we koso etan. Ofo so etan, ye de nkura ba wiase a. Na e famra dato ena na me ena de mintimi ma ha. Wo boa, untimi ma okwa hin. We businessman, we ka se untimi ma. Abu abo no. Na ko hye oba bia. Na ko hye chewa ne ma. Na wo oba na so bo odua no. Ono so bodua because me hu se obai eno prayer of prayer Ibrahim no kaze se Ibrahim me pew eno koda ho no woro na Ibrahim koda no so ukuru no ene hu na ne kasa aye eno de ne kwa na wo Ibrahim wo tie ne ahua nyansa abusuafo no sa ho nanana onana bi na de mu kan se wo se duaba na ya ba bro ne ho ahwan ti no mu abusuafo no mo mra no mo be pe de ho na mo mo de hye no be ka ne kura kira mu de waye what ya crab wiase na nkamofo krampo de sebe ye kan ya me nkan nkamofo ni binum omo sa mamra ni amane no ente sa eye haram what ya crab wiase wo hwedo eye haram kamo papa bia no be sa de weda okay etimi do fo so de mpesa me kanyanse abrante no wonyi niti afesu duabo na ye ka no se Abraham wa ma no ni ametrase ni anya nhyehyeye oba de behwe akolai ama hoto abafia se wa found and be mato no kon e no de hotel e na sabe wo bu akatwom ho e bu amanfo to gum na owia wakasa nyamia wa bodam e wa santemamu a onya very careful okay santi sa ofo so sa duabo na da no empa da e no no Ibrahim no wono so no we wo mo ne yire ne dua ye hwe ma we nkobo nkwase adua se wono so ne yire ne sei emu Ibrahim no ene sese ne wadai ye ne beteta so no so anhwe akura idia ene sa akura kombede na akura wani mu hwe ne kombede no benam wiase na akura yi wode enra nsuo to akura biam so maame ko ofo so enra mre wo na mre na wia no enumre na nsuo ne to no na akura no na ta egu no ko na odi o maame na chise maame ne ko no ne ba ne maame nim se ne ba ne frifie de naji ne na sisi fom na kwai na tale gu no odimika nem si akura wo bi kwache no hwe akura no parental care enka we beba eti ye hwe ma we nkoba akura kama ya wo pese da wudi uti wo doji wudi uti fase eyi uti fase se akura ye frawa wo jam oso kura oba be mani ne so mo fa ho sa be onu hwe maame chakadum no obi wo won do hwe ba bia wo won de wo ko ya sebo ne hu sane no eno a o eti na meka se sex na de nipa bebrenti ase won de ne de ane se wakoye ne ho aba ne wasware de afri mu ba de wonim eti Ibrahim e to nka ma bo mode na bra an Ibrahim abusuafo sha asem munnim mu de a munnim ayaka e wo TV so mun kan kire no na omra ne entrase na kro hwe no enti sa ene duabo no wei oba ye be ma bo Ibrahim ni dua se ono so wode ne ho ka oba bia no ma be se ne be ye no that's all tia mawie nana tanwa ona edwibrim hema santema mpon ne kan asem bi se obi bodua fa kwa bi so na boni bi that's it wo pe kwa mi akoda ne no na ono so mi akoda ne ho oba bia ni adane na bi atwa na nyoma atwa tia na Ibrahim na na so edwibrim ma ne kan ye pokwa bena anadwi mammo menua omraba so waye makoma so adwuma pa eti mekura no menhye dan kasa nkwa akiri adwuma na waye no bla ya na mu ya na etoda no ye ka ye se be fight mama me wodi me ko gina court me ka charges judge ne say me na di watem because akura no ana oba ne so de ba and ye be fight so ma ma so we be ma na wo ba na wo hwe obadia wo ya ponche me the court wo be catch the court me gina dek ma catch court say ye be fight mama ye mmani muase because man na de ba ye e man na me bibidie etu ye be ma kwabrane na ukofo obi ba dada no ko wro no ho ne da nyinsen
nurse wan hwa akura no nurse akura nya kudu din be dam media for dia wo ya ponche be meka chokoto ye wi a mfa hanko bugumisa. I do the better to all nation me ye de me to media bo ma we because say ya nye ne sa probably be match nipa me nipa kumo wo hia babawa Ibrahim wo say odono sebi mpreduasa wo ko de ka o mama amiensa etika wo ba yi aka wo dem nika course to no ka wo se wo ma wo adwene wo se wo yie menya be ma na ka wo dem nika yi ne yie ahwa akwa ntwo bataw no na ka wo gya oba na wo na wo miensa na chidie o ma samo ka asem ti min hyedan kasa bio mi meyire ni makofa akora de na ba na meyire se ko bra ebu wa wo nti adan kwa mesi me tokoko minima ko mo se bin shada nim na mwe that day no se me se bon kwa ngode efie ho no wa ka se wo yemehyew o di nipa ba wi ase bra miminya meyire nkwa dia mi na me ka kire wo o ye Ghana dia me ye Nyankopon dia ajo me ye Nyankopon ni dia eti ba bie Nyankopon ni me fa bia no I'll do my best o se me ye ko ye mfam ko fall away hai so just wo bra mu ya so be nko bra ne wo se wai obi adi matam tim de ne kokot na wo ye ni ya akoni mu nte babu ne kaye se wo ye ni ya akoni mu nte ko bra ebu ametie yi mi so de me hwe me ma eduru mi nda bra mi ni babia ko se mi nko ye nko aye fra eduru mi nda ko sia da be hwe mi shedi kam ne mi ma ne di mpragro ye di aguro ye tweme ko ne ye ko ntokwa meni banana ne precious ye di me ko ne ye ton ne ye di ko ne ye ko ntokwa wesi me ko ne wesi me ko ne fe na be ma kwade to be me ni binom e binom akwado nto ye nhwe ye ma na ko ka ye se konfo se ko wo di fe ko nyina court na me di court wo me ka che court se be me bia wo wo ni ba won hwe ne ba bia me ko bre boa me say wo yin a poponche me we na kotirim to me ko me boa I sacrifice myself and I'll do better to all nation girls me fight mama because adia come na hono say you do what better nation me ye die me tum dia mama e ko bra eno na kan na bro for say wo die me di bro for me wuram bra say ya hwene me ya na say ya nche obon so obi befa obi ba because manya ne ntie bi say be ma kobrane afo no akasa ne ba eni na wo akroda nya 8 years up to now enya huni papa information ina wo me ho hwaniye ko etisi otisi abontina se obeni keke dia ono ane ba no de achi na mo ne mo eye krim eye kadem eye tabu eye manifest enye eti ukunu nyame adom akofo oba ona ba fie na oba besia ne watabi dua ne wabosi tim se mi kunu eyi sika edi ma wa wu na akura ne udin dase you are clip enter clip enter zip enter gaba enter shula kasimbela yala ala wa kasranta wa did mood enter did kadem enter did shay kuru wanta wati mwa enter wall mood madam wati kadia wati bombino enter huwa mood bokod mood ashea mood ashisha mood soba mood kasimbele yalla ese se wuwo because nya adwen papa e wo nipa ho na onyobi ebe ma na akwaje no maami a ubodua no ne ye obi dia na akwaje no na wako tebi taburu dia to akora so se bema ni yiska mewa beba ningu na abofra ningu maami ne ye hia no studio ha anso ba ye de ye betum because we shele matu shele danka brim danka se nipa no bodua no we shele matu shele and danka brim danka se nipa sa no te obosio
adia maame ne abrante na ye no omo de jambrasem na maame no enna nwino hu se dua na wabo no yesu be sha akora we bia mena bo se be ma na kura so yi coins e de maame no de ya aduane a se so na maame ne frɛ no ye beta da chi ye nyem kokotoko se because enso nsɛmfo so obi won ma no aka se sɔfo na asɔre wei me ma asɔre wo nyame mu wo na from sɔfo obi no obetimasim sɔfo akenya kopɔnko a ana usu ntu abanyi mutimi nyi wura nke mfiri mi so aduma chedi yakopɔ ne ndom no eye me kutie ntenchia ye wo bofo okrampo edurum le bia wodi nsɛmfo obofo ko tua uka da ni bi wo ho you don't know nothing. Don't tell me say we were suffer. Okay. It will be din kwa sasemu a me yen kanche no na Yesu Kristo no wane wa komase no ewiase nyina agya no wato de bo ase twa ba kwa so fie ho because o huse nkwasafo egwa so fie ho do me I do you yimbo nem se be obi etimo obi akasem enti ye kan say abrante ne wo fa nyinsen ene abofre ya wo no onto obirika ententem immediately omra mehwa abofra ayesa ono ne bema ye bema na twa kum se twokwa ye de twa board so okay wey Asem Mpe Nipa dia santeman agiatum dankaba complex ofrew ye ko na ya kom ya pomdin agigira so sade betumi akoye nyuma so enuti ena dankaba complex efiri se wo ba ye no wadi efrihia edu emiensa wo manfo dodo no a ena eboje dankaba complex so sia na wo manfo nsem a wo ka de fa danke ho enyina eye nsempanko a efiri se waba betu yade ase waba besa afoforo yade ama wo ho ayedin se prim wo de dank pro care no abadwa so ma osisi yade nyina akọ dank antima x eno eye 3D madedia ena etu ade dank extra no eye romantism sasabro no eduru ba bia awo bremu no na wo nompem eye wo ja obi o wa agese chekire no eno eye dank extra eno ena yedi tu romantism sasabro no ase dank phyto care eye koko anase obi a ne yemotim otumi enya ne nan no phyto care no ebeboa ama bibia akonkai koko no amawani so ye wisi eduru ba bia auto mo maso chọ kwanza no wa ade no eye dank phyto care ebeboa kama pa dank vino no enso wo de efra dank phyto care no a eboa ema koko no ase etumi ehye sa ena woyemotim a etumi eboa netu ase ententem eso eno ti se koko ene ayam team enkasa ene wo so dia phyto care ni vino no wo kan nyina bomu a ema no e contempa dank herbal tonic ebia na wutumi antibini wanum enyo de enye se aduane na wo pese obedi o dabi aduane ankasa ene duru ba bia eno wukon eno te dank herbal tonic eno eba boawo ama watumi atibi edi enem san yade bia yenko dank herbal complex obetu ase be ma wutu konsu ene wutumi enwoba efiri se onkwamboa no ano ayemre ko danke ho no mo asa kwa no so hepatitis B no wobeboa atu ase na wode amount stroke no ayanyojo yade se wotofom utumi ensode a ena no adansidie bi ekoso ewo danka so ye no maame bia no yade stroke wo hwe no maame no ubeka so utumi emma nkwambiem wode aduro kan no eni gina eni sima ena maame no esode ejane na so enu ti na ye kanfo dankeba complex e di amount say si ye kan yade dia dank betumi atu ase amount wo mfidie pa a wode ehwehwe yade no na wode wafa sam fidie nim na wode aduru account na watu yade no ase patch number 2 eho ena dank na so ye ewo se wo fom kwan a na wafrɛ ewa homatrufo we so 0244 017556 0244 017556 and 0266 593330 0266 593330 patch number 2 eho ena danka so yewo yekonye kopa bibinom ye pe bibia noma eye mizo ene 5G meza ene aperitivo we omo ya nwiafo maame baako ena wo mo enuti no said your mo na sanisi enam no baako enkonya baako na aperitivo no na wo hwe spices na herb no ani fruit na wo mu a sa aperitivo no ko ye nipa ka Italy mem ena wo firi baaye maame ye no aperitivo wate akoda na fo ye ntoto akoda no ye pa aperitivo emfama no na nyoma enkonkai emfama no FA Masters Limited Obasanjo akwante poso akrages afam ho ena mechiro no ho ena benya aperitivo no bi ato mizo 5G miza
mizo 5G meza eya anom de enyamrosa eno ti no wo bia wo ya adwuma na wo honam eye wo ya wo honam entumi sisiw so pese ade chen utumi kusa akọ onwuma so de a eye 5G meza galamsefo agiatum mazifo agiatum eno ti yanom bi na ya hoden enyire gina so ye wo mango flavor ene mixed fruity eno ni mizo no enkoda no omo no mixed fruity no a eboa wo mo mapom den wo mo kala eno mo nwoma bi egiregira so kama pa na mango no so de se de mu asia ye tenkom no emu odu eno ti anopa so bobi sa no a o system no e wo shim kama na wakasa na komo enta no eye mizo no mizo na edi sa adwuma no eno ti se aponto abedinto anase eyiyo dia eye mizo ene 5G miza ene aperitivo yekotobi na ye fan serve ya wo na wo penedodo atode a foni chirem ewo Sompa TV Sompa FM ene performance konwa ntanse opa no supermarket no tobi gum na teso emfaso na ye ton krama magazine for say enche ye de 5G miza no ebepiem ewo kumase magazine munum bi na mahwoden ene mapomdin enyire gina so munum bi na mapondin enkonkan odifo pokwa benche Oforisuo Aboagye mu bohunyo magazine ho ene Asem Mpe Nipa kuru nyina yeba ye de 5G miza no ebremo chibi kogum pase no ahwoden entumi enyire gina so 5G miza no ene ye de ema ye krofo magazine fo ye nuanom ene ye papa no mo wo se ye hiam ahwoden no efrise Ghana hiam kankro Ghana hiam adwuma mo ye no the whole West Africa the largest magazine ebukumasi abonte so ye hwe no mapondi magina so dia eye 5G miza ena yebetumi ede amamo na nyoma akonkai eno timo hwe yanim 3A Herbal Center or the 3A cocoa capsules cocoa master or the abedwa so yenom bi nie tuye cocoa ase cocoa ne yade bia wanhwe ye ebedi udem ebedi unya cocoa se de si di nipa wuo no wanhwe ye wunhu enipa bia da wodi aduane ehye okatremem opipiripiem ekopie uyam de ka hunu se cocoa wo so ba maduru ba bia uja na moja efrimu ba eye cocoa papai eno tie betimi atu ase de a 3A cocoa capsules cocoa master ena ebedi akagiremu pa na eduru ba bia wani so wisi wani so oposa wani aye zozozo se mango abre no wani aye ko wanhwe ya brante obafie beka to se wanom krofo ta wani bi nanso nyanyamwa eye koko ena edunya usisi yade no eye koko amaman agina usisim ye tuase de a 3A cocoa capsules cocoa master ene betumi aboawo ba bia to no tunuro ewo mankan na mu biada ubenya bi atona de tu koko na se efrise 3A Herbal Center wadwene Ghana fo wadwene wiase ho wadwene santeman ho enuti eno de 3A cocoa capsules cocoa master wode abadwa so ye kokoli na ka ba dani heba Mr. Yeba ni apidank ubenya bi ato na de atu koko ase 0546 107 107 0546 107 yekotobi na yemfa entu yekoko ase mamitia Oforisuo be mama yemfa ncha kese ma na no muslimi fo nyina na ni titu enkomo me ankasa me sister Sakina said oni ni kunu Mr. Said Moro ya omo Kumasi Roma Hill ho na no ya chia wono papa ye na ketacho be matiase wo sese be ma ukodi mpaso agro na do be me ye sensen wani mi ya wo se ye na ya wankasa nso udi na chi so de kokon akwada bi ba wi ase a aya no hu said the next 21 years na kada wanim na sa aka na nyo no ketaje obema na na ebetua ena nya me abre watie ya meti henso so na me ba betua eye wankasa wo do obema kokon akwada ne baaye no eye woka na Oforisuo obema ma me maintain ye ma biase o se be ma timi kokose wo ba pe wo kwe wo yere wo de nesie na me sa mema no kra ya na minti wo mase wo yere ene ma o mabakura dodo na akura no mo se ye mema ma ware mo na mo ye responsible mo pem na wo se wo de wo yire ni isie enyan bia no wo yire no oye phone oye tantan ana se bia ne ho nya fe ana se wo di ni kwani pem ana se wo yi na di pia e ya de ye o fere ana sesen o se me ko mi ni yire nyi se ko ba ya wo se afa de me wo yire wo ma oba ni se fa me ko anase ko ka kire oba ni se na asie wa nkwa ngo ka nkire no owu ye nsoso no wa ngo ka nkire no na oba no nsoso te asem no ohu Oforisuo be ma yen ka ma wiase ma nyina nte sa wote wona wo ye oba eya ye oba nyansafo enye wo ba jejentwie
na da bia ya na meka sese wote se wukunu wakwa akofo oba eya mo ani mmiri wukunu ne so na jai oba no so life ma no na afre nso hwe wo fie ni ema ba ko mienu bi a wo ye no wo ho bi ansakira ya ba ma wukunu no e bi a wo mpe no emema no bebresi abonten all because e bi a wono mire mo masesa bra mu wo ma no mu hu girejira mo so oye ne ema nyina wa na akwa no oye ne ema nyina wa ne bra no no owo wie yo ne ema nyina asesa ena bi wo so mema no na dwaman ya na ye no wo ya dan ya obekwa abonten na wo ba wutifie mema na timi anya kokoduru akwa abonten wakwafu oba ne na wo wa nya asem bi anka nche oba na oba ne de wa ya oda ya akobo ne dua enya se bi a wate wo be wo hu na te ne wo na se bi a twun firi mi kuno ho na bi a won hwe ne ba na sesei ena oba na mfi still na no opeso bata wukuno wokobu oba ne dua sese wo ba no wa ya oda yi sa wo wa asem bi a ne wukuno no nka na okunu no kwasi oba ne pe no na bi anya oba na so ane ho de kwa hotel o mokoi menya sure say okwata mo oba no no de ne say wo oba ne pe ya no oba na kasa ba ya wone ne kwotetale ye wo hotel eti oba in the first place me your bent me kwa man oba no so ansa sa na motuo na wotu ye mu onya bi da in the first place ne kunu no kura mpo no ho se won shada anya oba bi ameka ne play di a kire no sawa you oba pa wodi mu no wosombo mani kunu no a forget about say bia wodi ni sie ya krampo wodi ni sie sese ya na sese bia woni yire no ye say wodi mi ni yire kwa ma pa wunya bi na so asem ekire na beba no eya na se de etie na bi anie wo kunu no wa anwene wo hu o wasa akofo oba afoforo no oba no aya wo dan me menti duabo na obo ye na se o se be ma ni wu no owu a se bio mpanyin mo ani mo amfa ncheme be ma ikwoti ya wo pini hui wo wu a yesese abomu nyina anya sa wo wu a na chese abomu nyina anya sa na wo wo se wo pe be ma no da sene ne te wo bodua na wi wo sa ne be ma no dampa ba akoso na wo de ne se bio ne be ma ne wura wase a enye duabo no wa na kwa bi so no esa ba wo so wo bo be ma ne dua sese wo yi sika ma akwada na nka wonyi sika ma no ode ne be ma ekwa akokwa akwada na ba no na me ablewati ya meti ase no me na mmehwe akwada na na e ma ne bi wo hwa ya wono mu na anwune yo na ya wo e na wonu ya ba ketoa anase bwankasa obi di se di wanka be ya ode me na bi kura pa wo se be ma ne fa sika anhwe bia na akwada no kura wo no me obeye da akasa be ma no fa ne sika anhwe me na wo dimnika ko bubodua wo ba ni ai be ma ni ngu akwada no ayo odai kremoni ba mi nim so no so kwa afre nyame o sesen yo mintimi nkyere ya wonya kokodro ko bodua no na ayi komsheni Mohammed nsempa wade ba sale ale wasalam wade ba ya wase ye ni akire no na wo wudi akire sa wo konya medam ko fre nyame no wo fre ne sen ene ma bi wo hwa ye ya nhwe ni yo wo ba no wanya de enye ne kwan no enti ka ne papa mu no be ma na fo achi kura ye wa ina bi amamre ne amane bi wo ho wase wo yema ena wanya ama no akwa ye sa mpata ne wo ho na wajo mpata wo kwa ba bi e ka mofo be makura mpo de omutimi wale be se de wo ho se mienu miensa nan omutimi ware enti se wo kunu kura mpo ko ade wa amu amane ana se okotwe mpra no akwada aba mu kura bafo ne tu abotofo na waba no na wo ko bo abotofo ani dua wo mama me ne papa ne dua kura bo sai onku papa no na wonku abotofo ano na wonfa ma me ne so saa wo kura na o sai ababa wa so ena ase okwoti bi wa hefa sade awo sitie sade anyinsa mu bresitie wo ba wa fa yafuna wo mamu miensa na unim sade awo mu nsam sitie na kwada ba wi aso so wo kwa akoko akura no ekuma me no wabo ni pada se wo de senyo so wo de senyo wabo ni pada e na wo kokum nipa ofoso be ma no mo mani na ho be ma da bia meka be ma kwoti wunya ne food da wo ya de obi be hwa ho make sense oba no se be ma ne kura fa no ye babuna na so won kan so da ne ye te ne kwam da kura po da bia be ma ne te ya wono na de enko ma me kan chiro obi kunu ye obi mpena ai enokura ye be ka chiro miti wei e bia mi kunu me kan so be sa boy be bo betimi aye e de enti da bia ma sense ni peti bia me kunu so yo bi mpena ba ma no kwa ma no ho kwan se saa de ne mran kwa de beba so life wo afutu afatu kunu no na won tira fa ako
na jai so bu wa da be ma no kwofo ba no wakwa be ma no wagya be ma na sinchai no wakwa ba no so ba no aba ho wa ba no ne bo ne ukunu ti wo no e no obetwe be ma no free won chai ana asesei ebi wa na be ma na ebi abo adwaman ana ase na kono aba opeso de kwa abonti yese kwankro ekum be ma ekum kwoteo ameka ne sa se de omu sika ya no eti bia wakwa abonte na se woni nje ho a enye duabo ma me na wukum be ma no wo ma no ho na ebehwe wo mu minim se waya adwuma benyo so waya adwuma benyo na ebia nkwada miensa ene ga na ewo mu economy na ye hard so betimi ahwa nkwada na miensa de a na wabodi dua wie wasa ada na chi na kwa bi so no kwa dua beba wo so ofo so be ma na memra me ma no so your friend is a be ma your friend is say Ibrahim wuti ede Ibrahim sa wo kwofo oba na sanyin sa be mu a yese ya na waware ne kola na enu asama me nua me ma na omna samoa na ofo so be ma muka yese wo ya na wo yam hyew na wapini wachi no wasa aba afa na abedwe se obi de miko asem sika bi wa ho afa na say o kika o ye calculations the odo count it me frame na kika bi bom na o hwa kwan ya be fa so abehwe oba no latodi a wo beto yi be me ye obetra se ba wa to latodi akwasi wusu latodi abafa na wo bubu sa ne ma ne nyina konta masa wo ho so aware mienu a wo nko sa wo ho so e ma na ewo a onwo wuti onyame ya adomo ya wonsa no dwuma wunya sika edi ebe na si kwan sa kwada we so be ma komade no maintain ya mabi ase me so fo so be ma ye hwema ne mra no meye o tiri ma kire de mabi ase na asem na o ka se omna samuwa ya se okwa we sa asem ni gu na so no e ya aza kramofo kwa asore de nyame som de na so mu kwotea mu a saa de ni bi na okotea mu gu akwada na som enti asa otea mu gu ase no no atea mu gu we se nsum enti anu wa nkwoto akwada ni din ye nto kramofo nto akwada din e kramofo kwa bodo ho ba din to ne ya na efe eniema pa ye de beba mu no ate sa de wo wale foforo kola e ya na efe ye mafiofo didi wati ase ne ye nkwoto akwada din bi oka se bia baba we ne maame na enti ase de ba se Ibrahim no e ka guo masom sa wato akwada ni din dia ene na sa no nyame so mu kwa so nya sa de ye no na nanon kramofo so kwa so nya sa de ye no enti kwa bi so no ananim okoye aza ne gu akwada na so se bia pese o friend kremo se senyo ene okoye gu na so enti me ka kira ne self also bema da bia me ka se bema sa wote ho wonya adwuma krampo na is different basa wo ya adwuma nyame aye wadom kita won sa no dwuma na wo so de akwada ba se mo me sama agi abomebo wo kire nyame ya adom ofo so we ya ntwetwa so wa ma ya ante ne nka fiada obeti ye nka wodoso mpanyimfo ho we de yakwa straight central ye ne ma me ne papa fo no mo mpanyimfo na na bedi kaso bom ye fa nko nwa ba bia na wafa ne ho adi nyame ya adom o kire nyame ya adom aya frɛ no wa peke ojina so wose won kasa ye so betimi apia ponkwa konsuo na so ntimi fo so ne se wonu nsuo no ya bo mu na ade ofonye ne etoma wo wa peke na so ne ye kasa ye no ni asem na wo kire nyame ya adom no wa me ya ntene nka me ka kire ne se bright friday obeti ye nka na eno nya de suade ma mema no binum a mo fa mo be ma de atom kwa ho mo ko ya medi na ne ma ne nam sa won kwa na wo hwe na wo fie wo ba no ote wo no e kare bombom asemba no wonya adwene ni nimdi asi ase ehunuma asi ase no wontimi fankita asem na eya no wo hwe kwan ya wo befa so no wankodo twempra basa a mekunkuma manfo ma eti mesra mema no wakono ba wo hwe na ntimi nhwa wo so a meso akwada ya wote ase no beka se bia ya akwada bobomfia wo 23 years ebi wo ye fie obi nkase wo ya akwada bone ahokyire ya na ama na basa eti bema no se wode ni fio so ade sika kakra 100 cedis na wode ye no wode aya ye ka cha ne se woni papa wonye wo kire nyame ye adom opom office ne ni ntwanitia anya sa friday ofo so bema obeti ye nkama me family case ni okay ye ka cha bema Ibrahim se ekwa bi so no wadi mfie aduasa atra onwene panidwene wonwene panidwene wanyini ne pani fiesu anu anam no ekwa bi so no akoda no mogya no no otwemu ni betene ye pe umogya no no na wunya kwan edidi na wo mamiensa na aka no timi to aduane ma omu dia na sa akoda we ni maame ba ho so obagiska na no ne kyereka so
ene ne kontokwa etu na mu mirika kwa no me na opede ama ho efrise akoda wei abre bi akoda wei ebesu na nisu abesensan afno ho eye kom na ma mi nya aduane ma no bia no me no e ba so etina medamre bi mede yasam ka fidie so se Nyankopon ka kira Abraham so be mana ya mama mu nyina agya so na Abraham no onwo ye ema no kura gye chinyis na wedi me kura me nwo ye na ede na me be ya mama mu nyina agya ansa na Nyankopon be mana wo ne Isaac enti se Nyankopon na moso na akoda ya bawi ase na se bema na ye tire ewo fie bema na ba konma ne ma ne nkoda nya bi adi na se osi maami mo na konma mi hu die ntie so okọ adwuma Nyankopon mu adwuma ye na nya sika gubotom dabi menti ase eni kwase Nyankopon ma sika enti no ma na nya ntie a kyena enne ya fra wo ama ya ka oyiri bi ne no a kyena ye be fra wo wantie ya ye be kan yiraba omna samwa yenwa ba asema na abrewati eka no yenwa ba Baratu Muhammad wana hane boye ka edu Muslim nsemo a okay ona eche se sebe de na abrewati eka se okori se bibigu na so no ente sa ya danase Baratu Muhammad sami wa biem ko ha okay enti dane da nyina no ne nwan me ya no mo boye edu Muslim ensem ka nyami shira wo mo sa kwa no so nyami shira mo sa kwa so amanfo tie dwumadie we enti no sa dwumadie we ye nwan muslimifo mpanifo nyina etie enti yakoba ne se chief imam krati ye kire ye oh yeah yakoba ne se wo yasa na wo gu muslimifo ani master Musa mu nyina etie wo kura mpokura no muslimifo mo mama mo dikan kro mo fo mu ni agro enti kwa bisu no koye kura no a no me na opede ama ka so Oforisuo nipa onim de tabi awon se ye won sa no ma bebe won ma onim de ye kan sa de we no obi a sebe ono oye Kristo ni obi oye Muslim sa no man afrafra omunim de tina me ka so wan hwe ye na ka so ko ni straight because empapa mu dem onim de onim de anko nya sa te se de wo ka se Muslim omo form babbe ma abakan anase ibi so swakra na ne babbe ma fani ni agro etina mama me no odika na wo ye ni abre no if so ni say attention nyina babegu abama akra isu no ntina ma ni abre wo bobodua no abobodua so no na wuo o se ba ko aboy kura no any 2 hours kura na wo tete ya hwe o ga so bia ni bodi bia no when omo no ni dua emo bema na o de ne bema kokon akra ba se wa amade a ye ne fa so yenchia master boot or fashion designer ono ne pempi ya no tama me ho eye fe kama master boot or what swami so be ma no Ibrahim no adwuma ne ne de oh yeah empaso agudie ne de obi a otimi kwaje hotel ehihye da etofra believe and can fly let's say we can o mutu let's say o mutu tie ne de intisa ne te de a se wa amade a de sanse beto so onfa ne ho ba ho be mu da debe obeja die that's obeja die to problem ya fanchi akese ma master boot or news so ame Roma sonda ne chepe mpempi wona ya na ma me ho eyefe sister Florence so emfa dwumadie we eni agro owu mpe house and also news so ame Florence so emfa dwumadie we eni agro kra abe heba clinic yenko ne konom aduru ne fatu yade ase wore haban ene sa yade eno ena ye kan organic no kwasibro ni kan organic na kire se ena drobia nhyeda ensusom asom drobia enim organic no nyamensa no eno ne de sa yade etu ase eno bi na kwa be heba clinica odi tu ne yade ase na enam sa yade bia da be heba clinic otu ase fibroid no wo yade yi papa se hepatitis ene diabetes no enyina abe heba clinic ho in heart no obetu ase na wo de amawo ye de aduaba no ne de haban na sa yade dia ye fra ni chemo abe heba clinic tano so apatapa new site eno 0243 345392 ana 0506 460208 yeko ochina obeye dwuma na yekosa ye ho ayade 21st clinic you ko 21st clinic you waba abeboa Ghana
waba abɛboa Ghana man na saa sciatica no eyintrim yade eso sisi efa osile na akokom akosu na ase sciatica no eyeye papa na 21st kene kese me kan cho se na ni nwuro wode sa sciatica yade no edutwam enwanwa na wanhwe ya beka se magic ene wode sa sciatica yade na ase eno ene 21st kene ni secret kura no ama sciatica yade no wodi su enkunim no wo se obi biada wo yare sa sciatica no na wo pa no ye ayaresa no de 21st kene kinkuto ene betumi ayesa nsenkyerene no na ede amano wanhwe ye sa yade obeka so wakotie duru so anase obi atuodu wanhwe ye se de onan besi atwu bibim no ye papa obeka sempani ankasa ene edi egu nanim sciatica yade no ye pa wono ka demina na 21st clinic amo mo pie ekwo wo munwuma so woseme kan cho se yade bibrebia otumi etu ase emmo yade bia din emfa ma ho yade bia no wafu se asho widiem na empo enidin no 21st clinic e wanu ye edema ne sayonti no o 15 branches e wo member laboratory ne scanning fidi ahudo pi na 21st clinic wode wo befam Kumase ehwa overseas Alpha Radio Chemwa wo boase cancer quarters wo ho Accra East Legon woni America House no ene ben ho pe Green Hill Street behind Eco Bank no enso e wo dome enkran ena America adi akire wo Tema Committee 1 woni Roma sode no ena edi enhwe ni mu kaswata kwata krade kofodua kokko sunwane brekum wanchi tachima nkranza go su debisu dwabo so 21st kini konsinye menie 0540311311 0540311311 na yenko ne afrafo enso enkonko twetwe nkomo kakra yenuane mozami fo mu ani ase seba abawo pa na yenhwe bapa na mekami kro masantimampon se okosonkoso na kwura fie bi se de esi che aduan nkyɛnsen no ɛdɔso enti akwara we se nko na kobedie onya ndusuku mponi Ibrahim Jade oye no wate ensem fatao 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Line I hot, papa. Line I hot. Hello? Oh. 0554 now 31 0548 now 31 Hello? What is happening? Hello? Okay. Enuti Sabre Ibrahim minim de machine aye technician for no ha technician for wa omumra technician for no ha omumra behemam hello technician for ha omumra wanda wuruma fidie no peso be kasa me ho mesumani abre pesem ni di nkomo ya frefo su gina so la na ye hot papa na de na ekoso hello ene ye homa no haya adwene what is happening technician bia ni akiro Oh. Hello? Enti Sabre no ye twase homa no ebegiregyina so no Abrante Ibrahim enyoma bi a woje no ense emfata omra samwa Mozami fontesa ampanifo sebe ponko abode mani wura modam me ka asem bi a ya sepo no me sane am difra no Ibrahim abusuafo sebe akora ne nim dia omomo de mra ne ntrase ne enu masumdu abua akora ne de na bawiase no opa uku ne nyeye se ya nhwe ne aman good foundation akora ne ba benyini aye no ma bia mfata because akora ye woni se wo hiantete efri ne na ne na jawo na feso ne yere no onkanto na dwen mu se be ma no
enye no de wo keka no nye ne bema no watena faako edo anya very careful. Hello afei ofosuo je toso me kasa asima che enwan mu ma ye ka kire wo mo se nye ni han ne de kwa prinkesi makrom se wukuna pie ye nso so sa no man nso aba ye beto sa de no fititete se woni be mate ho na sebe prejudice okọ bonten na wamfa sebe krono ne ewu asem ama se wukun akokun obi wukun abuda gwatem na se because ye ni mo bi a ni kuru ko wo ye ode ne ba ye ne sa akola no ma me ne transesa papa no akola ne wo ma me ni di ye ono ane mankrampo wo frɛ wo mo ma ye nim nipa ye o nipa nya hwe me de bia meka me se ya na tam se drum be na obada mo anam wa wo de hwe ye won suo pa sanka wo se ne hwan won suo na tima form ba eso ne enkura ne na mo no ma wo me ne oba ne dae eso me se menye by force no nam kroma na ne ti eda ne ko ho ye nya ne hwe so eti ebe se Ghana fo mpani fo me se afede ye kwan ye o ye si school no afede ye yi mumie ma ya chi ni ye mehwe sa mra no ene teacher ni bi ne oba bi timenyam yes ne punishment ne say ye yi na free baby no iti ye ne kwakura bi ase kwakira de na ne adenti na ne sika na oje no akwala no ye nti bi fa nkọ akwala no ye so so kwaje business de bebo nipa ho ban masa abato na ye to no the benefit ye benya free ho tema kwaku kutabudum hello yey yey Ofe Breneko ne ye homa no o fa so original o so kokutwi o wa o me so fe for do ni do for basha content basha mama so mpudi na ebi be come set me na etemfo so ahi o fa ko se no fa man ke ne kiasi o ti be ma so wan so o fa si ni ni o si wa be ni ni be mo wan ka sa padie yo do be ma ko ba no ma ade a me man hye no so nse ye wan ni dada ho be ni dada ho o se kokrom be ma ni kokrom no bi aponti be fi so benye na ko ba ndesum o di obi be fi so benye na ko besum o de meti o to akoko ba se ko benye na what akoko ko ba ni ni beje na se eni pa ni se di ye mo no wan ni so mbo kini ka se be ma ni sam ne spiritual sex be sira no ni ri obetu ya jana ni ba die moja o ma na di mra vie o ma na ni so na ho be da sipi okay hello Oforisuo be ma mafia you for me bola ni kan ope yentiu me chia ti oni gina wa tre se ne de o ye jaja o ti adwompa na me nhira o mo atamwa le ko so wa tre se mo ye lawyer pa de fre lawyer ku si se o fa ne che fefe na ese Abraham ni be si sebo na me nhira mo pa na ye mfre be ma na o me kan be of mi ye Ibrahim ni ye sia ne pa it asema bai okay hello good evening maje so ma me yentiu me pacho me kase free dichem so e na ni yentiu me pacho oba na ehuna ni kunu ebi se me ni kemoni on se be ma no oni mere na wo ma ni nkan on se ye se bo foni ya wo ma oba no ekwa abontini wo kwa abontini be ma no so be fi enti ni ye no any person or you akwala no be ma no ba na so na abontini actually what na be fi eni to do hu elu so bi akonte ma no so a oya taro enti me se mo a mu ni mere what in me na be ma no for ban na de bibia ko be ma ni fini o di diabo na ko be ma ni sama be ma ni fini ele ban enti me se mo a mo se na mo ka so na e ho a ho me okay enti na mdi ka se be ma no ma na adwene mu nyedu ma wa adwene mu nyedu na dwene bra fie efisa akola no eyo muja kola yo muja elso hwe na oboa no enya asem keto akora hello hello
Hello. Yemfa foforo. Hello. Oforisuo. Yeah. Median and Napa from the face. The Cassette go from Panta. The American is a Bermana or no Bana Kowa was one sharp cran and the electrical Bubu. No good Parana say Obama, so I share no one Namidiana. A big kuno, a cornet, the kuno, many because that man on for ban. And wow, Munya Mopade. Inti Mekase, woman dear, who need to do something now, Mufani did not really dear. On Maniska, one shilling we was from some remove Kaka Mekano. Okay. Hello. Good evening, Wafa. My Joe Sopani Paudi, baby, I'm free. Now, your friend Mohammed Boati Yakubu, because of Frank Palmy. Yentio. Ofa. Mede bia me kasa asemwe meto me kaboni na kaboni a won kan kweno no me anya bane hunu ene konana empan so da sabi ukosremu kwampo na because of this situation no your trust bi o ma ye mpemu ane other tax rate so bi ma ye mpemu ane other tax rate na sabi asante fi sente bi anipa ye nso bi hu fi ye ho ye mfi sabi acha kwa ye tine be yi etobia be asante fo nipa. So, the way a cook as a defosi Hawaiiano, said this is a dream planoir and Kiada can you know plano. What I could find it yard, because the treatment will matter to you. What could be him that you prefer so? And then we have to look at what they're doing. Oga Koshini Pa, or what did Abu Kosi Kong? Oga Kosha Amotia, what the book in Luffy? Namasre, so about the boat that Community Babudia. This was the first time I ever start cases with. Welcome my canvas 10 cases of that. The complete piano, so of Asantinia, you're not one pay. Never said it. What your mamma? You see, your mamma and come mamma. And to myself, now come. Huh? What do you say? Uncle Fast and talk of a free. Uncle Fast was double fee. What was Asanti Bush of Fano? Well, that's what they think always. If you're not Santi Bar, there was so much plan. My God, Uncle Sagana, a dip on my own. And no one has seen. One to the police need permwa, or that's a echo Tapumiu. On qua, or some other say we are Santiano. There's something about job doing back home, yes, and Cotua. Police need more supposed to not the best because a man Morgana has seen. Okay, that's it, ya Breno, na man for Jina, so ya home and dear Shamoka Krebi, a man for a very interested. I was asking we so Abrotia. Of also, Bema, Ababa will be a friend or Osei Constance. Na dodo na friend or hima yese no ye medicure ne pedicure bi wo manhia kumasi ana ne mane ye 0244 754520 0244 754520 na de bia bedi Asem Mpe Nipa fo ho ya friend na ne ma no nkonti no so bi ni mo hima na sa Osei Constance na oye pedicure ne medicure ne bi wo manhia side wa hin bobo na da Roma omra na won frɛ number 0243 58 another 58 78 0243 585878 obi a wo ha obi anso betimi asa frɛ sa number ana say 0546 88 32 87 ana 0552 0955 93 ye koye do obi aso say Constance ya dodo na afre ohima me so na wo manhia ahebobo ano ho won kra bia bedi Asem Mpe Nipa fonti bomoden a ne bra beje why. Okay, aha ne ade dwumadie no anyina bese ye be sode akono enwum papa krache mampike ono ena de nwum ebesuesua Oforisuo Aboagye ena nwumre akoni yansa so obi oboa ma Asem Mpe Nipa gina itumi de ebrem no ye dam ase ye papa okuafo kwa adwuma opon saa na ba adwuma so se wan ko pension hom yemu a obehwere won kwa Oforisuo Aboagye menema pamfo ya kram ye ko long time.